nhlokomhaka ya hina ya siku ra namuntlha i ku xana munhu u fanele ku endla yini loko o tikuma a sale eka rapture, loko Xikwembu xi teka vanhu xi va tekela empfhukeni xi va susa la misaveni. Xana i yini leswi munhu a fanele ku swi endla endzhaku ka swona? Loko hi hlaya buku ya Nhlavutelo chapter 13 yi hi dyondzisa hi ta mfumo wa Sathana lowu nga ta teka 3.5 years ku nga 42 months. 3.5 years kumbe 42 months emisaveni. Mfumo wa xivandla. Mfumo lowu i mfumo wa xihundla wa Antikreste. Loko hi hlaya kwala ka buku ya Nhlavutelo 13 varhandziwa va Xikwembu, nta hlaya leya xilungu ya King James. Yiri, and I stood upon the sand of the sea and saw a beast rise up out of the sea, having 7 heads and 7 horns. Loko hi hlaya kambe ka Nhlavutelo 17 va hi tivisa leswaku xivandlana lexi a hi xiharhi xa ntumbuluko ku fana na homu kumbe nyoka hi kunene. Va hi tivisa leswaku tinhloko leta nkombo leti 7 heads i tintshava. Va ri xi na 7 heads xivandlana lexi, so tinhloko leti i tintshava, a hi xivandlana hi kunene, i tintshava leti ku akiweke doroba ehenhla ka tintshava titeleto ta yi 7 mountains. Mimutu so mimutu hi Xisuthu ya 7 wa tintshava and 10 horns. Va hi tivisa leswaku 10 khume ra timhondzo ta xivandlana i tihosi kumbe varhangeri va misava lava fumaka misava, lava va tirhisanaka na xivandlana lexi. Ehenhleni ka swona loko hi hlaya kwala ka Nhlavutelo 17 verse 1 ku fika ka 3 va hi kombisa loko xivandlana lexi na loyi a nga xi khandziya henhla, loyi a xi fumaka, muchayeri wa xona, the beast rider, ku nga wansati wa muoswi. Va tlhela va hi hlavutela kahle ku wansati loyi wa muoswi loyi a hi wansati wa ntumbuluko. Ku vulavuriwa hi doroba leri akeke ehenhla ka tintshava ta 7. So wansati loyi i doroba, i ndhawu kumbe ntsindza lowu akiweke. Wansati loyi a hi wansati wa xiviri kunene. Wansati loyi va n'wi nyika na vito va ku i Babilona, muoswi lonkulu, Babilona wa xihundla, mystery Babylon. Mystery swi vula leswaku xihundla, swilo leswi nga tumbela, leswi vanhu va nga swi voneki hi ku olova, swilo leswi lavaka matimba ya Xikwembu ku va munhu a hlavuteriwa swona. Babilona muoswi lonkulu, Babilona wa xihundla, ka ha ri yena Babilona wa ku voniwa hi matihlo. Hi ku Babilona u na ti-concept tinharhu. Ku na concept ya Babilona loyi a nga sungula loko akiwa xihundla xa Babele. Babele swi vula ku hi Babilona, hi Nimrod loyi a fuma misava hinkwayo. So Babilona, concept ya Babilona kumbe makungu kumbe maendlelo ya xibabilona i maendlelo ya vu super power ya ku fuma misava hinkwayo. Babilona ya ku sungula yi fuma misava hinkwayo, va aka xihondzo
a tower. Va lava ku ya fika kwini leti nyeletini galaxy. Va ku va lava ku ta hlometela Xikwembu. Babilona ya vumbirhi hi le ka Nebukadnezara. Leyi Xikwembu xi nga teka Nebukadnezara xi n'wi pani xa 7 years xi n'wi hundzula xiharhi a mila timpiko ni minwala a tshama nhoveni a weriwa hi mberha a hlupheka 7 years ni mihleketo yi cinca yi va na rihuhwenyana a wu fana ni xiharhi. Loko se ku hela 7 years Nebukadnezara pride ya ye yi wa yi hehla yi wa hinkwayo a hundzuka munhu a hundzuka ka Daniel chapter 4 a tsala papila a tsalela tihosi hinkwato misava hinkwayo hi ku a ri super power a va lerisa kunene a ku Xikwembu xa ntiyiso Xikwembu xa Daniel i Xikwembu xa Israyele xi khongeleni. Mhaka leyi ya ku huma ndleleni nga yi endla ya ku endla Swikwembu swa ku va tliwa ni switipicture hinkwaswo ni switechu yi hume ndleleni a yi na ntiyiso. Mhaka i yin'we ntsena ya ntiyiso ene Xikwembu i xin'we ntsena xa ntiyiso ku nga Xikwembu xa Daniel, Shadrach, Meshach na Abednego. Vafana lava va khongela Xikwembu xa ntiyiso lexi nga nkomba emihlolo. Xikwembu lexa ntiyiso xi ni kombisile xi ni hundzula xiharhi ni ya tshama enhoveni 7 years. Hundzukani hi xo Xikwembu xa ntiyiso. Nyakanyaka leyi nga komi misaveni hinkwayo, swigodo leswi mi swi khinsamelaka hinkwaswo leswi mi nga va tletela hinkwaswo mi swi khinsamelaka ni vanhu va ku fa ni ti-tombstone ni masirha lawa mi chelaka swinefu a swi nge mi pfuni nchumu, a swi na ntiyiso. Xikwembu i xin'we lexi nga na matimba hinkwawo xi fumaka misava xi nga endla matilo ni misava i Xikwembu xa Daniel. Tekani Xikwembu lexi mi ta pona hi kunene. Nebukadnezara 1 card u ya hundzuka tsala ni mapapila ku tlula na Solomon a nga ku loko a ya fa a wile a ri muhedeni a khongela Swikwembu swa ku tala. Nebukadnezara o va na pride ya ku ala ku endla Xikwembu lexi a nga ta xi controla hi n'wini. Phela Swikwembu leswi nga kona swi nga tata misava swi endliwe hi tihosi. I tihosi to endletela ti va tletela swilo ti fositela vanhu ku khinsamela swilo leswiya. Ti endletela ti-concept ta vukhongeri bya ku hava misaveni. Sweswo leswi a swi endla hi va Nebukadnezara. Ku fana na Nimrodi u ve siku rin'wanyani a vona papa ra ku saseka le henhla a byela vanhu ku ri va teka va n'wi endlela crown ya shape ya papa leriya. A worshipa papa leriya hi mhaka ku va a deceive hi Satana. Satana xi n'wi deceive a fositela a byela vanhu misava hinkwayo lava va ri koho hi ku hi nkarhi wa Nimrod vanhu hinkwavo emisaveni a va vulavula one language. A swi nga ri kona swa ku un'wana u ta ku avuxeni, un'wana a ku yimela, un'wanyana a ku thovela, un'wanyana a ku sanibonani. A swi nga ri kona sweswo leswo. Un'wana a ku ndi macheloni ndi madeka. A swi nga ri kona, vanhu a va vulavula one language ririmi rin'we misava hinkwayo. Se a swi olova ku va a kota ku va influencer va endla concept ya United Nations. The first concept ya United Nations i concept ya Babylon ya Nimrod, and then ku ta concept ya Babylon ya Nebukadnezar ya ku fuma misava hinkwayo. Ku tlhela ku ta concept ya Babylon, the mystery Babylon ya Roma. So i three wa ti-concept. The last one i concept ya Roma loyi a ti kombaka nga ku u file. Swi vitiwa mbanga la ka buku ya Nhlavutelo 13. Swi tikomba ku the Roman Empire is gone, it's no more, it has collapsed completely. So leswi loko mi hlaya ka Revelation varhandziwa va Xikwembu, loko mi fika la ka mbanga hi loko the Roman Empire yi heleriwa hi matimba ya ku fuma misava. Se ku ta mimfumo yin'wanyana se yi ta controla misava. Se hi wini mfumo wun'wana u ta controla misava. Xivandlwana xa vumbirhi lexi taku ndla ka Roma hi xini? I America, the United States. Ku wa Roma yiwa, then ku pfuka xivandlwana xa vumbirhi. Xivandlwana xa vumbirhi xi na swimondlwana swimbirhi, a xi na 10 wa swimondlwa, xi na swimondlwana swimbirhi. Xi endla yini? Xi pfuxelela xivandla lexi xa ku sungula xi sapota mintirho liya ya xivandlwana xa ku sungula hi swona. Xi pfuxela mintirho liya, loko xi pfuxela mintirho liya
ya xivandlani xa ku sungula hi yini mintirho ya kona i mintirho ya ku hlanganisa misava hi ti-power timbirhi xi na 2 wa ti-powers rimondzo ri representa yini authority power kumbe kingship so xi na ti-power timbirhi xi na power ya religion na politics religion ya ko i mixed na ti-witchcraft is not pure religion ku na leswi bibele swi vita ku pure religion vukhongeri lebyi tengeke vukhongeri lebyi tengeke munhu u kota ku byi achieve loko a teke kreste hi kunene hayi a teke kreste hi swa mixaxaxa hi swa vusubmarini kumbe a teke tihafu a fike hi le milengeni ku fana lava ku hlamba va nga basi i fanele a teka kreste a helela kota ku producer pure religion a khuriwa hi moya wa xikwembu lowo kwetsima pure religion i mintirho leyinene leyi nga na vululami lebyi hetisekeke leyi munhu a kotaka ku va a yi tswala mintirho leyi hi yo mihandzu ya kona loko se a khuvuriwe mo loko kwetsima se america yi tani timhondzo timbirhi that's why loko hi hlaya ya mahlweni ka buku ya revelation ku na ntumi liya yi fika ku yima yi kandziya lwandle nenge un'wana u kandziya misaveni ma yi vona un'wana lwandle u kandziya ku elwandle un'wana nenge u kandziya emisaveni lwandle yi rikulu phela ku hundza misava yi yima yi hlambanya hi xikwembu lexi xi nga koho laha ku nga heriki yi mbale hari laha henhla laha ya rainbow ntumi leyi milenge yayo nga ku i ndzilo lowu pfurhaku ku pfurha mindzilo milenge leyi ya pfurha yi yima yi kandziya yi kulukumba ntumi leyi yi tata misava ni lwandle yo fika yi kandziya hala na yi kandziya hala yi khome xibukwana yi khome xibukwana entumi leyi ku nyikiwa johana wa ku teka wu dya loko a dya buku liya ya tsokombela ka ku vulombe a yi cakudya sungula ku dya ka xihlenge xa vulombe a dya loko a mita hala ndzeni yi sungula ku bava yi vavisa khwiri leri a twa nyongo hala ndzeni ma loko a ha dya a twa eku tsokombela rito ra xikwembu loko ri dyondzisiwa u ri kuma kahle u kuma mihlavutelo ya rito ra xikwembu ri tsokombela ku fana na vulombe loko se manje ku fika nkarhi wa ku se manje u fanekele u ri gayela ku ri gayela hi loko se manje u meditate hi rito ra xikwembu u ringeta ku endla mintirho ya xikwembu ya tika ya bava ku fana na nyongo endzeni ka khwiri a hi swona swo nandzika loko mi twa ni chumayela loko amen hi wu chumayerile amen mara loko se munhu a fanekele a gayela ku a ta kota ku tswala mintirho a ta kota ku kuma ti-nutrition swi le khwirini se manje ti-vitamin ti fanele ti nghena ti n'wi tisa ku a tiya a kula swa tika that's why vanhu va ku tala va dzaha timbangi va dzaha ti-drugs vanhu va mabyala va nwa swinene mabyala lawa ku endla ku mihleketo ya vona va yi disturba yi nga hleketi hi ti-responsibilities swilo leswi va fanele va swi endla swilo leswi va fanele va swi lunghisa va nga hleketi hi swidyoho swa vona hi ku va hleketa hi swona swi bhavisa makhwiri ya vona ku fana na nyongwa swi va twa ti nghenisela ti-ulcer endzeni ka makhwiri i ti-ulcer ta ximoya va twa swi va tshikilela va ku i nga ni byele hi timhaka teteleto hikwalaho vanhu va ku tala loko va n'wi byela swidyoho swa yena kumbe n'wi byela ku a hundzuka u ta ku avoida that's why vanhu va tima tifoni that's why vanhu va nga swi lavi no nghena kereke a va lava ku tsundzuxiwa hi swidyoho swa vona swi bhavisa makhwiri loko hi heta ku va tsundzuxa hi swona loko se va ku va gayela swi bhavisa makhwiri se loko makhwiri ya sungula ku bava a twa ku dzunga ni ku bava ka makhwiri hala ndzeni hi loko va n'wi byela tilweni va ku profeta sungula ku profeta mpostola John phela mpostola u kota ni ku profeta la tlhela u endla swilo swa ku tala va ku profeta phela profeta a profeta sungula ku profeta a sungula ku profeta a profeta a sungula ku ba mala a sungula ku vulavula swilo swi nga ta endleka misaveni phela xikwembu loko xi nga se endla swilo misaveni xi chela emoya xi fufuthela munhu xi n'wi pompa moya xi n'wi nyika mafulufulu ya ku vulavula munhu loyi a nga na ndra wa xikwembu muapostola kumbe muprofeta kumbe mudyondzisi wa rito ra xikwembu xa n'wi chela moya a vulavula timhaka nkarhi wun'wana ku titwa nga titwi ku endlela ku ti endleka misaveni hi ku xikwembu xi tirha hi rito ene rito i kreste ene kreste u tirha hi munhu
fanga a profeta that's why nkarhi lowa khale xikwembu xi teka rito xi nyika vaprofeta xi vulavula timhaka leti nga ta endleka kutani ti endleka hi kunene ka ha ri hava nchumu na wun'we wu endleka ka misaveni wu nga vulavuriwangiki hi vaprofeta swin'wana swo ka swi nga tsariwangi bibeleni hikuva a mi nga ta swi kota ni ku tlakula bibele a yi ta ringana na yindlo a yi ta va yikulu a ku nga ta va ni munhu loyi a ta kota ku yi hlaya a hi nga ta kota ku yi distributa emisaveni swi tele hikwalaho yesu kreste a byele vadyondzisiwa a ku timhaka leti mi fanekele mi dyondzisa tona ti tele swinene kambe eka lowu nkarhi mi nga ka mi nga ti koti ku ti tlakula yimani loko mo lo kwetsimata u ta mi leader eka ntiyiso hinkwawo a tlhela a mi tsundzuxa hinkwaswo leswi nga mi dyondzisa swona hikuva loko a va dyondzisa swin'wana a va rivala mani loko se lo mo lo kwetsima u fika eka timhaka ta vaapostolo chapter 2 u yehla a va dyondzisa tidyondzo letiya that's why va hi tsalele bibele vaapostolo va hi tsalele tigospel ta mune na tiepistola va tlhela va hi profetela va hi endla ni vuprofeta bya ku hetelela byi endleriwa hi vaapostola the end time prophecy ya muapostola that's why ku va na buku ya revelation i buku ya vuprofeta leyi hi kombaka swilo hinkwaswo ku fikela ku heleleni ka misava na ku misava yi ta avanyisiwa njhani na ku swilo hinkwaswo swi ta hetisiwa njhani ya nghena njhani ka eternity ni misava leyintshwa na tilo lerintshwa na mfumo wa xikwembu lowu nga ta ka u nga pfuki u hele matimba kumbe ku wa u nga ta yima hi laha ku nga heriki hikuva apostola i foundation then ku ta vaprofeta hosi Yesu kreste u vite vaapostola ku sungula that's why vaprofeta a va nyike mindzhuti eka old testament and then eka new testament u va endla vice principals and then a teka vaapostola a va endla ti-principala ta kona aku fambani mi ya hangalasa vhangeli emisaveni hinkwayo ka Matthew chapter 28 verse 19 na 20 mi nga yi teka from verse 18 to 20 aku misava hinkwayo eka tinxakanxaka ta vanhu hinkwato ka swivumbiwa hinkwaswo fambani mi ya chumela vhangeli mi tlhela mi khuvula hi vito ra Tana na ra N'wana ni ra Moya wo kwetsima va dyondziseni hinkwaswo leswi ndzi nga mi lerisa swona that's why loko hi hlaya bibele kwala a byela vaapostola kumbe a byela vaisrayele kumbe vanhu hinkwavo ya swi tiva ku vula hi mhaka ya ku u va lerisile leswaku va dyondzisa hinkwaswo leswi a nga lerisa swona ku na van'wanyana va ku phuntanyana va nga ta mi byela ku a byela vaheviwa a byela vaapostola va ku tirhisiwa hi madimoni mi nga va yingiseli hinkwaswo nga tswariwa bibeleni ku lerisiwa n'wini va lerisiwile va va lava va byeriwa swona u tlhela va lerisa ku fambani mi ya chumela emisaveni hinkwayo mi va lerisa hinkwaswo leswi nga mi lerisa swona eka buku ya Yohana u tlhela loko a khongela ku a ni khongeleli lava ntsena ni khongelani lava nga ta pfumela loko lava va va chumayela emahlweni ka nkarhi a hi swona na hina u hi khongelerile hosi Yesu kreste leswaku hi tiyisela ku fikela makun'wini he prayed for us he prayed for us. Oh, Kishamara Baba Shaka. Oh, Rabba. Rika Karaba Shotorobo Shengingeri. Oh, he prayed for us. He prayed for us. We kongelerile osi Yesu. We kongelerile. Kwendlela leswaku loko hi kuma gospel leyi hi tiyisela ku fikela makun'wini hina lava a nga hi hlawula hina lava hi nga va dyandzhaka swi le ka hina ku va hi amukela loko hi ku ya amukela ina kutani hi khuvuriwa hi mati hi vafundhisi va hi khuvula se u ta hi khuvula hi Moya wo kwetsima munhu fanga amukela vhangeli ya kreste amukela mbilwini leyi ku ta famba hi vhangeli ya kreste a khuvuriwa hi mati endzhaku ka swona kreste u ta khuvula hi Moya wo kwetsima loko a ta khuvuriwa hi Moya wo kwetsima u ta khuvuriwa hi ndzilo u ta hlangana ni maxangu hi ku le misaveni laha Satana xa fuma swa nkarhinyana loxi nga pfumeleriwa i fanekele a tiyisela hambi i mavabyi hambi i ndlala hambi i ku poyeriwa
hambi i yini kumbe mihlupheko yi kumbe yi leyi mi nga ta hlangana na yona misaveni loko mi heta a ku amukela hosi Xikwembu, mi nga n'unun'uti mi complaina ku fana na vana va Israyele lava nga complaina Xikwembu xi za xi va dlaya va nga swi koti ku tsemakanya nambu wa Jordan nghena etikweni ra ntswamba na vulombe, va fa kwalaha. Loko va fa laha a ku ri simbolo ya ku va munhu a ya tiheleni. Jordan i simbolo ya ku va munhu a kota ku crossa a hlula malangavi ya tihele loko a nghena loko a fa a nghena hala tilweni. A ku ri ndzhuti wa ku nghena tilweni loko Xikwembu xi ku ni mi endlela mi rhumela etikweni ra ntswamba ni vulombe. Hina hi rhumeriwe ka tiko ra ntswamba ni vulombe la misaveni. Xikwembu xi hi tshembise vutomi lebyi nga heriki. Jordan ya hina i rifa. Hosi Yesu Kreste wa hi tshembisa ka Marka chapter 10 verse 28 u ri loko mo lahlekeriwa hi swilo swa la misaveni hikwalaho ka vhangeli mi ta swi kuma kwala misaveni mi tlhela mi kuma vutomi lebyi nga heriki, mara kwala misaveni mi swi kuma mi ta tlhela mi hlangana ni maxangu. Nkarhi wun'wana munhu a nga swi kumi loko swi n'wi lahlekele ku va ku ri mhaka ya yini. Minkarhi ya ku tala loko hi tlhela hi nga swi kumi leswi nga hi lahlekela swa la misaveni i mhaka ya ku hi va hi ri na nkhuvulo wa ndzilo. Ku fana na vaapostoli va lahlekeriwile hi swilo swa ku tala emisaveni hi swona, va hlupheka, va dayeteriwa, va fa, va tilweni hi swona, va hlangana ni maxangu. A ku loko mi lahlekeriwile mi ta swi kuma kwala misaveni, mi tlhela mi kuma yini maxangu, ku xaniseka. Se ku na van'wani va chumela gospel ya ku a ku na maxangu ka Kreste, a hi gospel socialist, i tidyondzo ta madimoni. Mi nga va yingiseli, mi nga va tekeli nhlokweni, mi nga ri hi ndleve loko va chumayela va ku a ku na maxangu, a ku na mathata ka Kreste. Hi Modimo wa le hona a wu na mathata. Na swi tiva kambe va tinghoma ni van'wana va ri tivi vito ra Xikwembu. That's why ni ku hele nghoma mi nga yimbeleli yi mislead vanhu, yi deceive vanhu. Ya ku hi Modimo wa le hona a wu na mathata, there is no such a thing, it's not biblical. Bibele yi ri u fanekele u tiyisela ku fikela emakun'wini u ta kuma hari ya vutomi. Hlavutelo chapter 3 verse 5. Hinkwako Yesu Kreste le ka Mateyo 24 u dyondzisa ku tiyisela ni maxangu, vhangeli na maxangu. Le ka buku ya timhaka ta vaapostoli va ri etilweni ta nghena hi maxangu, na Yesu Kreste u nghena hi maxangu, na vuhosi lebyi kume hi maxangu, na vaapostoli va nghene hi maxangu emfun'weni wa Xikwembu. Se ku na vanhu lava nga ta sala loko hi famba hi rapture. Ora a hi languteni xivandlani lexi hi hlaya ya mahlweni hi vona ku ri va ri ku endleka yini ndhawu leyi kahle kahle. Va ri and upon his horns 10 crowns. Ma va tihosi leti nyikiwe authority. 10 crowns i mhaka authority liya. Sathana xi va nyike na authority, i tihosi mara va na authority. So ti-crown letiya ti la ka timhondzo letiya ne. Upon the horns ku na 10 crowns, ku na authority. Ku na 10 wa matiko kwala Europe laya nga part ya xivandlana is the beast. That's why mwana swilo swi nyakanyaka leyi nga le ku endlekeni sweswi ku prepariwa xivandlana. That's why mwana wa China va ku hi lava xitikwana lexiya. Xitikwana lexiyana xi rivala vito ra xo minkarhi hinkwayo, xi xa kwala tlhelo ka China western region ya Asia. Va ku ya xi laha hi lava ku nghena hi xiteka, hi lava xitikwana lexiya. Se tichomi ta vo Russia na hi va ku hi lava lexiya khale a xi ri xitikwana xa Russia lexa Ukraine ya xi laha. Hi ta boma laha loko mi nga ti nyikeli laha hansi ka hina. Na China yi vula the same thing, hi lava xitikwana xi hlala lexi xa hina lexi. Xitikwana lexi a xi laha. Ma vona ku va endla swilo swa ku fana. Va tlhela Russia loko yi boma xitikwana lexiya xa Ukraine, China yi miyela yi nga tshinyi. Ene China va na masocha ya ku tala ku tlula matiko hinkwawo misaveni. China yi na 2 million wa masocha, 2 million wa xitikwana xa n'we xa South Africa nga ku xona 80,000. Xi bava xi boma hi masiku manharhu xi va xi herile. A xi na nchumu xitikwana lexi, xi nge endli nchumu eka China. Na va Australia switikwana a swi na nchumu
Australia xi na 150,000 wa masocha xihundlanyana South Africa xi na masocha nyana Egypt xihundlanyana South Africa a mi na nchumu la ko va ni makhamba vanhu swa ku yiva vanhu va tipolotiki va madimoni va ku yiva va ku onhetela tiko ku tiko ri hlakala vanhu va ku biha timbilu va ku oma tinhloko va madimoni va mimoya ya vuloyi va onha ku tiko leri ku ringa emahlweni ni swiphunta swi tele ngopfu la South Africa la ni swiphunta leswi ti endlaka vafundhisi swi nga ri vafundhisi famba swi dyisa vanhu etipoison swi tele swilo ba kwala South Africa la vanhu va le ku swi landzeleleni va tshika ku landzelela bibele va ta famba hi ntiyiso so timhondzo i authority China, North Korea, Russia i ti-communist countries va busy va endle tibomo ta ku tala ta ku va fange va boma misava va ti preparela nyimpi ya misava loko se manje America yi yata yi ta fika yima na va Australia na va NATO Europe liya ti ku tila ku va against ti ta va against va Russia va China va North Korea masocha la nga le China North Korea na Russia na va ri mani leyi yin'wana leyi va ri mani xitikwana lexin'wana na xirivala lexi xa vumunhu masocha ako ya tele ngopfu ya tele swinene masocha lawa ya tele ku tlula ya America yi na 1.4 million wa masocha swibanga ti-helicopter tibomo ti-nuclear weapon swi tele hala America Russia yi na ti-nuclear arsenal tibomo tikulukumba ngopfu ta ku tlula ta America leti va nga ti veka va nga siku lava ku ti tirhisa ku va ha hlonipha milawu leyi va nga yi sayina ya ti-United Nations ya misava ya ku hi nga tirhisi ti-nuclear weapon mara loko se vuyo twa yi tikelaka ngopfu swi nga endleka se ti huma tibomo laha yi fika ku yi baka bomo yi wa koho kan'we yi fika yi wa ka va ku yi ba joni leyi swi nga endleka nga ha pfuki na musuku na rin'we ku tswariwe munhu wa ku leha ku huma makomokomi kun'wanyana ntsena mu huma mikomi leyi kwenu mi komisa swin'wana swa yi ba ti-genetic mutations cinca ti-gene ta n'wena yi mi tshovelela mi fa kunene ku na ti-radiation ku na magnetism ku na swilo swi nga ta endla xi yo mi tshovelela kunene yi humesa moya wun'wanyana wa ku mi a hi nchumu coronavirus yi mi ba yi mi lahletela hansi yi mi dakwa vutomi hinkwabyo mi fetetela mi vumbuluka dangerous swinene ngopfu hayi ku ndzilo ntsena musi lowu humaka eka yona radiation leyi humaka ka yona kun'wana ni misava yi sala yi nga ha tswali mapurasi ya nga ha tswali nchumu misava leyi yi ta onhaka yi ta hundzuka xitakati loko vo sungula ku lwa nyimpi ya ti-nuclear weapon swi nga endleka ni ri ku tlula kotara ya misava yi fa hi xinkadyana hi vona maxangu leyi nga kona sweswo swa endleka ku va ni ku hlupheka emisaveni ku hlupheka vanhu hinkwavo ku nga hlupheki vapfumeri ntsena then ku ta ku rhula ku va sayina agreement ku hetiseka xivono xa Nebukadnezara lexiya xa munhu wa nhloko ya nsuku ni milenge ya nsimbi ya ku hlangana na vumba se hi le ku heleleni ka munhu because minkarhi leyi kusuka ka nkarhi wa Nebukadnezara ku fika nkarhi wa ku hela ka misava yi fana na xitethu lexiya then ku ta mfumo wa vumba na nsimbi loko se nyimpi leyi hela yi ta tlha ku miyela nyana nyimpi leyi swi nga endleka escalate ku tandlala swinene emisaveni tin'hweti nyana leti nga le ku teni se swi sungurile swi nga endleka yi escalate ku va ni ku hlupheka kun'wana lokukulukumba swinene ku tlula ni leswi swi nga xiswona
swi nga endleka mi nga affectiwi ku duvuriwa hi tibomo mi nga yisiwi tijele ko va ndlala ntsena vanhu va ku tala va hlupheka lava ku yiva mi kuma ku va dyanyana kahle already vanhu va ku tala va le ku hluphekeni a hi swona hi mhaka tinyimpi hosi yesu u vurile a ku ta va ni ti-earthquake ku ta va ku ni ku tekateka ka misava ku ta va ni timpfula leti nga ta yini ti wisa ti-buildings so swi mi swi vonaka swi endleka ku Malawi eMozambique eBrazil eGermany hinkwako swi ku endleka hinkwako le South Africa a hi nga ri vanhu va ku yineriwa hi timpfula leswi nga endleka le Durban swi kukula vanhu timpfula ti wisetela tiyindlo ta vanhu i tisayini kambe a hi ku hela ka misava a yi heli sweswi tisayini leti a yi tisayini ta preparation ti vitiwa ti-birth pains ti prepare munhu ti hi prepare psychologically ni ku lava ti va ku matala va kota ku swi vona ku ri se i nkarhi wa ku lunghisa se i nkarhi wa ku lunghisa se i nkarhi wa ku ti lunghisela nkarhi wa ku famba wu fikile swi tiveni nkarhi wa ku famba wu fikile nkarhinyana wutsongo kusuka nyana sweswo leswi ni nga le ku chumayeleni hayi loko mo sala mi yingisela kekile mi ti prepare loko mo ka mi nga fambi hi rapture swi ta tika ngopfu ku tlula ni loko a mi lo ti prepare kunene sweswi mi famba hi rapture se loko ve sweswi mi twa swi tika ku hanya vukreste a swi nga to olova mara hambi swi ri tano ni ta mi byela ku mi nga endla yini loko se hi fambile hi rapture hikuva swi nga endleka misava swi nga endleka misava va ri and upon his horns 10 crowns ehenhla ka timhondo ta xivandzana ku va na yini 10 wa ti-crown tihari and upon his head the name of blasphemy ehenhla ka tinhloko ku va na yini vito ra ku sandza xikwembu kumbe vito ra ku delela xikwembu kumbe vito ra ku honisa matlalo i vito ra Roman Catholic Church vito ra ku sungula emisaveni ku va ri nyikiwa kereke yi nyikiwi vito mi swi tiva sweswo mavito lawa tikereke hinkwaswo leswi a swi humi ka xikwembu i mavito ya ku honisa matsalwa mavito ya ku honisa yini matsalwa Roman Catholic Church is a name of blasphemy na vo va ta tlhava byela ku kereke ya ku sungula misaveni na va hembi kereke ya ku sungula yo ka yi nga ri ya xikwembu emisaveni leyi yi nga nyikiwa vito i kereke ya ku sungula manyala i kereke ya ku sungula ya concept ya vunharhu ya Babylon the mystery Babylon xihundla xa Babylon xa ku lovisa munhu a ya tiheleni i Babylon wa ximoya ku nghenisa vanhu vuhlongeni bya ximoya vukhova simoyeni ke leyina la vukhova simoyeni the beast is the body of Satan. That's why ateka power ya hinkwayo a nyika the beast because it's his body. Na Kreste ateka power ya hinkwayo a nyika his body. The church is the body of Jesus Christ. It's a lamb. It's a small beast. It's not a big beast like this one. This one is big. Maria Christina, one head and 7 eyes. The 7 spirits of God that are sent throughout the world to monitor the world. One head. That's why good name. 5-fold ministry. That's why we learn that authority. Timenja. Why kuna 7 spirits? Ani kuna tatana, kuna the son, then kuna 5-fold ministry. Simika 7. That's why so. You see 7. Monitoring system ya shkwe. Maiboginja. Our father is the head of Christ. I saw. Christ is the head of the church. I saw. And then I assign a man. I assign a kusungula man. Wa apostle. How then wa apostle yemwini. About then we ekerken wa apostle. Ano ba na speak. Wo recognize you. Ntsela. Van'wana va vona karhi va mr interpreta bibele le ka radio
va ku va va ordainile va Paulo va nyika matimba hi va Ananias na va apostola va ku va chumela a hi swona mani. Va apostola va ordainiwe hi Hosi Yesu Kreste va famba va ya chumayela a va rhuma va ya chumayela na Paulo wo ordaine hi Yesu Kreste a ngo rhuma ku ya chumayela and then a ya ka va apostola fanke a ya hi miri wu nga Kreste hi swona a ya ka va apostola fika titwa nga hata va pfumelelana hi yena va n'wi khongelela va n'wi tlhandleka va mavoko va ku fambani mi ya chumayela vhangeli. Loko a heta ku boha hi rihati Ananias a n'wi khongelela ku a pfuleka matihlo a rhumiwe hi Yesu Kreste a ya titwa nga hata ka vakreste because munhu un'wana na un'wana ku na laha a humaka kona ku na laha a nga na linki kona. That's why hambi ko va ku mehe ku na lava nga va vafundhisi va mehe kusuka kwale ndzhaku ku fika kwala ni nga va kona mara loko va a ni nga tivangi Xikwembu ni fika ni hlangana na Kreste ku fana na Paulo hi ndlela leyi still lava pfumelaka eka Kreste ni fanele ni va xilo xin'we na vona and ni fanele ni titwa nga hati ngopfungopfu loko wena ho sungula evhangelini ku Paulo ho sungula. Amen. That's why na mina ordain van'wanyana ku na lava ordainiwaka ku na van'wana u nge va ordain ho recognize ministry wa vona ku fana loko munhu a ri apostola kumbe a ri muprofeta ho recognize a calling ya yena ministry wa yena endzhaku ka swona and then a tirhi ntirho wa Xikwembu hayi ku we nga n'wi ordaina kumbe ku n'wi nyiketa enyiko mara lava ordainiwaka i vafundhisi lava va rhangelaka tikereke a swona va ordainiwa va tlhandlekiwa mavoko hi vaapostola na vavhangeli va kota ku yisa vhangeli emahlweni. Amen. Kereke ya ku sungula misaveni ku thyiwa vito i Roman Catholic Church ku fana na Eva loyi a nga te loko a heta ku wa a thyiwa vito hi Adamu Xikwembu xi zangi xi n'wi rhuma xi ku thwana nsati wa wena vito Xikwembu xi rhume Adamu ku a thwa swiharhi mavito lexi a heta ku endla swiharhi xi swi yisa hinkwaswo a ku lexi mbuti lexi nhlampfi lexi i huku a swi tlhetetela mavito hinkwaswo hi swiharhi leswi Adamu hayi ku a thwa nsati wa ye vito why Xikwembu xi nga n'wi rhumangi ku a thwa nsati wa ye vito hi ku nsati wa yena i xilo xin'we na yena a hi swona se nsati loya se vito leri Adamu va nyikiwe hi Xikwembu a swona ka Mateo ka Genesis chapter 5 verse 1 yini Xikwembu xi va tumbuluxile wanuna na wansati xi va thya vito xi ku hi Adamu se loko a heta ku a thyiwa vito hi wanuna mati wa wanuna u representa hi the man mati wa ku the number 6 hi ku Xikwembu xi endle munhu hi lembe hi siku ra 6 a hi swona that's why ku ri na nomboro ya 666 kwala ka Revelation 13 ku loriwa hi 666 i man i nomboro ya wanuna alright 6 ya ku sungula wanuna ku sungula loyi Xikwembu xi nga n'wi endla i mani a nga hluleka i Adamu a hi swona xi endla wanuna loyi Adamu a hluleka hi swona wanuna wa vumbirhi i mani loyi xi nga n'wi tisa a nga hlulekangiki i mani vulani welelani mi huma ka recording vulani nakambe mi huma kwala i Yesu i Jesus hi so wanuna wa vumbirhi i Jesus loyi a nga ta a ta lunghisa leswi nga onhiwa wanuna wa ku sungula hi swona se wanuna wa vunharhu i mani ene u tele ku ta endla yini vumbani mi huwelela hi vumbani dyondzisile hi swona ma huma la ka recording mi ta poyileka lomu ka mi nga vhumi i mani wanuna wa vunharhu vulani swinene mi vule swona i Sathana i the devil i double-os that's why ku ri 666 wanuna lowu wa ku sungula i Adamu a nga hluleka ku ta wanuna wa vumbirhi loyi a tela ku ta lunghisa leswi nga onhiwa wanuna wa ku sungula a hi swona ku ta wanuna wa vunharhu u tele yini yena vumbani u tele ku endla yini wa vunharhu wa onha u tele ku onha u tele ku ta onha leswi nga lunghisiwa wanuna wa vumbirhi hi yena a nga onha leswi swa wanuna wa ku sungula se u tisa testamente ya vunharhu ku na van'wana va ri ku na testamente ya vunharhu mi va careful a ku na testamente ya vunharhu bibeleni a mi hlamali ku ri wa bibeleni na 66 wa tibuku n'we 6 na 6
i vanhu lavambirhi mani i mhaka ya nsusumeto ya revelation ya xikwembu yi nga endla ku ri loko karhi va paketela tibuku tehetela ti ti va 66 ta bibele authorized bibele ya King James 1611 yo bibele ya ntiyiso leswin'wana swa ku va tatana tibibele va tisa tibuku va ku 88 yini mi va careful swi ta mi lovisa mi ya tiheleni mi ta famba mi teka titestamente ta vunharhu na swi tiva vamakwerhu lava va later day saints va ri ku na testamente ya vunharhu loko ni twa va vulavula mara va swi tumbeta va vulavula hi buku yin'wanyani ya moroni hi buku leyi va yi tirhisaka ya mamoni ya muyisa loyi va nge moroni wa muprofeta a ni si yi hlaya ni yi heta ni ringetile ku hlayanyana mara ni twa ni nga ri na nkhinki wa ku yi heta ni ta ringeta ku hlaya ni ta yi heta ni ta kota ku endla ti-comment ta ku twakala kahle kambe swi tiveni ku loko ve buku leyi na swin'wanyani leswi hambanaka na bibele a hi buku ya xikwembu loko ve yi pfumelelana na bibele hinkwaswo swi lunghile kambe a hi testamente ya vunharhu lava nge testamente ya vunharhu va hambukile i 666 testamente ya vunharhu i ku hoxa 6 ya vunharhu eka ti-6 timbirhi ka 66 buku add another 6 and then swi endla yini swi endla 666 666 nomboro ya xivandla leswi endlaku vanhu va teka nomboro ya xivandlana i ku va va lava ta tatisa bibele loko mi hlaya buku va ku testamente ya vunharhu is either buku yeleyo yi tatisa bibele kumbe ku hunguta bibele hinkwaswo swi hundzuka 6 ya vunharhu i wanuna wa vunharhu that's why Roman Catholic Church yi ri leader ya 666 se loko mi ya hlaya ka Revelation chapter 17 verse 1 to 3 mi ta swi vona ku mavito ya tikereke ya le mirini wa xivandlana va ri the beast has the names of blasphemy i mavito ya yini a ni ya le ka the body of Satan the body ya Satan i tikereke phela mi nga rivali this body yini i tikereke that's why mi vona ku endleke yini Roman Catholic Church endla tikereke ti tata misava hinkwayo a hi swona i mavito ya yini ya xivandlana i mavito ya ku sanga xikwembu tata hinkwayo tikereke letiya se tikereke telo tata hinkwayo ku hetela ku ngheneleyi tikereke se ti ta ti tumbuluka ta ku tala va thwetetela mavito va twa nga ku i maendlelo ya kona van'wani va swi vona milorhweni van'wani va twa tintlumi ti va byela va believe ku xikwembu xi lava ku ri va thyiwa mavito tikerekeni tona va endla tilo swoswoleo to va thwetetela mavito va twa nga ku va tirhela xikwembu kasi no va endla mistake vamakwerhu kereke ya xikwembu a yi fanangi yi va na mavito yo hlangana hi fellowshipa ina yi ta va leyi ri na vafundhisi va yi rhangela yi faneke yi va na 5-fold ministry ku va na vapfumeri mi landzelela vurhangeri bya lava rhangelaka kereke va mi dyondzisa ya mahlweni mi humesa vukhume mi humesa ni minyikelo ku ri ntirho wa xikwembu u kota ku famba kahle amen ma yi vona varhandziwa va xikwembu se mi endla yini xana mi ta endla yini loko mo tshuka mi sarile eka rapture hi ku mi fanekele mi endla yini number 1 mi nga teki mfungho wa xivandlana number 1 mi nga endlini mi nga teki mfungho wa xivandlana vulani amen se varhandziwa va xikwembu tikereke ti ve ti landzela swiyenge swa Roma ti tata misava ti chuwa mavito va karhi va onhetela hi switsongotsongo va fika ni la semanje va ordaina ku vavasati va hundziwa vafundhisi hi 18th century minkarhi leyi hinkwayo swi nga kona sweswo se va endla tikereke ta ximanjemanje se loko karhi va ya mahlweni se va sungula ku ordaina ni ti-gay etikerekeni ku va ti rhangela va tlhela va ti pfumelela sungule hi ku va ti pfumelela ti-gay hi ndlela yeliya bibele hi loko munhu a nga fambi hi vhangeli ya Kreste a hume xikarhi ka n'we hi swona mara sungulanga ti-gay sungule hi ku va pfumelana va oswi munhu van'wana ku va nga hundzukanga mara wa ha ri part ya congregation chance ma n'wi nyika mi nga n'wi nyika chance hambi wa 6 months hambi wa lembe mi nga n'wi nyika munhu mi fanele nyikiwa chance ya ku hundzuka va karhi man'we va ku nga hundzukanga kahle hi swona mi karhi mi khongelana hi mi tiyisela ma n'wi languta hi tihlo rin'we mi swinya rin'we ku mi swi voni karhi mi chumayela karhi mi ringeta ni varhangeri mi n'wi mbuwetela ku siku rin'wana kumbexana ta va rhayi
mara hayi mina mba mi n'wi tshika endla vuoswi kwalaha kerekeni tlanga ndla mi ti vona ku lexi wa muoswi lexi i nghuza leyi mara mi khongela na yini hayi loko ma ha kuta no problem ma ha ri ni swidyoho ni vuoswinyana yo mi tshikaka hi mbuni mara siku ra ku rata leri nga ta mi hlongola kumani hayi mi vona ku mi nge hundzuki khale karhi hi chumela a mi lavi ku hundzuka n'wina ximanimani kombela mi nyiza mi nga ha fellowship na hina a hi swona because a ni swo borisa kereke swo fana a ni vanhu lava nga hundzukangiki va nge he swi twisisi ku ri why va fanekele va hundzuka va ta ku hundzukela yini hi ku na va swimanimani va hanya ku fana na hina va yiva na hina yiva va oswa hi ha oswa va famba va rhuketela vanhu na hi famba hi rhuketela vanhu se hala va hini there is no difference ma swi vona aka swi defeata the whole purpose ya why hi fanekele hi nghena kereke why hi fanekele hi hlangana tanihi vana va Xikwembu fellowship hi ku hi khongela Xikwembu loko hi heta ku huma laha hi famba un'wana un'wana u ye ku bribeni u ye ku yiveni u ye ku endleni ka vuoswi bibele ka va Korinto va ku sungula chapter 5 yi ri munhu yaloye a hume exikarhini ka n'wina loyi a ti vitaka makwenu kambe a famba hi vuoswi kumbe a khongela Xikwembu swa ku hava kumbe a ri xidakwa a ri munhu wo ka a nga hetisekangi eka swilo swa Xikwembu a nga swi lava ku famba hi Xikwembu wo ve ku tlangeni hi n'wehe wo lava membership ya kereke ni certificate xa mukhuvulo swin'wana swa hi ndlela leyi ku na vanhu vo tala wo khata loko a nghena xikarhi ka vanhu lava va khongelaka Xikwembu mari ya nga cinci mari wu khata ku va kwala xikarhi ka vo karhi a va roba a va yivela pfa va roba timali a pfa ringeta ku wisa van'wana va oswisa ku na vanhu va hi ndlela leyi va nga plantiwa hi Sathana xikarhi ka vana va Xikwembu eka nsimu ya Xikwembu and na swo ku na van'wana va misinterpretaku bibele va misinterpreta mhaka leya ya mfava ni koro leyi nga haxiwa va nga swi twisisi and then va yi teka va yi contradicta na 1 Corinthians chapter 5 verse 1 nga vi fika ka 9 munhu ma n'wi nyika chance and then ku heteleni ma n'wi susa hi swona ma n'wi susa fanga susiwa ku na nkarhi laha mu vitaka mu n'wi susiwa vulavula na yena ku loko a pfumela swi lunghile nga tshama mu nga chance ka hundzuka va dyohile hambi o dyohaka 70 times 7 hi siku rin'we as long as vulavula na yena a hundzuka mi ta n'wi tshika kwala kerekeni a continue hi swona mara ku na loyi wa ku a nge hundzuki straight va delela va mi byela ku a nge hundzuki kumbe ku a nga reki fanganyisa ma swi vona ni so kuza swi endla ku ri ku va ni vubihi swinene ku nga ha vi ni tikereke ta ntiso swi sungule hi mhaka ku nghena munhu wun'we kerekeni karhi a pretend van'wani va kopela mahanyelo va ku na simani va na pretend na mina ta pretend van'wani na vo lavatsongo evangelini va endla tani ku za ku tala kereke hinkwayo za yi pretenda hi mhaka ku mfundhisi wa koho a nga koti ku rhangela a nga fambisi kereke ku ya hi rito ra Xikwembu i fambisa kereke ku ya hi switwi swa yena ni mintolovelo ti-tradition leti nga koko kerekeni ku nghena un'wana un'wana ku nghena na mujana hayi ka mina mi ni twile varhandziwa va Xikwembu hayi laha mina ni nga mufundhisi koho ku ngheni timujana tihuku kerekeni nghena evanhu ntsena ene loyi a nga na ndza wa Xikwembu kumbe mfundhisi wa ntiyiso loyi a chavaka Xikwembu a nge pfumeli kereke ya Xikwembu yi fana na le xebini a ni xebini ku nghena munhu un'wana un'wanyana hayi swona kerekeni a ku tala kereke wa nghena yi fana na xibedhlele loko u ta ri na mavabyi ya wena ya swidyoho swa wena ku amukeriwa hi ku khuvula hi mati hi ri karhi hi pfumela hi tlhela hi tlhandleka mavoko leswaku Kreste ta ku khuvula hi moya lowo kwetsima a ta ku pfula mahlo ya ximoya u ta kota ku hundzuka u helela karhi hi ku vona ku a wu hetisekanga then loko u ta nkhuvulo wa ndlela u ta ku revhila ku humani loko u ta maxangu mavabyi ni ti-financial problems wa hemba loko va a wu khuvuriwangi moya lowo kwetsima a wu yena wa ka Xikwembu u ta tshiketela u nga khomelela kona u ta sungula ku bribe ku kota ku hanya u ta sungula ku hemba u kota ku hanya u ta sungula ku yiva ku u ta kota ku hanya mara loko u ve wo struggle munhu wa vanhu u ta endla sweswo tlha u tisola u tlha u hundzuka mara va na careful loko vo munhu lowa wa ku tshama nkarhi u wa u huma ntswalweni ta Xikwembu siku leri Yesu Kreste a taka ku ta hi teka u nga vi wa ha wile loko u va wa ha wile u ta sala ka rife ku na vanhu vo tala va nga ta sala ka rife hi ndlela yeleyo timbilu ta vo ti lava Xikwembu mara va tshama nkarhi va khumbuka va tshama nkarhi they stumble all the time ma so swi nga endleka mi kuma ku ri van'wanyana va sala ka rapture that's why ni fanele ni chumela hi mhaka ya ku what to do if you don't make it in the rapture u endla yini n'wana wa Xikwembu number 1 u nga teki mfungho wa xivandzana that's why ni vulavula hi ti 16 why lava ku mi kota ku twisisa ku mfungho wa xivandzana wu ta njhani
u ta ka munhu through apostasy and false religion. Aisha? Apostasy i vukhongeri lebyi byi tikomaka bya Xikreste mara byi mikisiwe na mavunwa endzeni a byi hetisekangi ku ya hi Bibele. Loko za u amukela vukhongeri lebyi byo ka byi nga hetisekangi bya ku compromise yin'wana ya milawu ya Xikwembu within the context kumbe ku ya hi mongo wa New Testament. Loko za u compromise se u endle testament ya vunharhu hi mhaka ya ku u cinca testamente leyi Xikwembu xi nga hi nyika yona. Leswi vaapostoli va nga hi dyondzisa swona ka ti-gospel ni ka ti-epistola ni le ka mintirho ya vaapostola ni ka revelation hi fanele ku endla swo 100%. Leswin'wana u nga ta swi endla hi la scripture xi nga silent swi tani le ka nawu hinkwawo misaveni swi tirha tani. Ku na n'wana scripture xi nga silent xikombiso scripture ni xi vula kahle swi plain ni mi nyika xikombiso hi leyi ya n'wansati swi plain ku n'wansati a wu nge vi mfundhisi n'wansati mi nge vi va pastor ya twanana va mani loko wa mi navela vufundhisi fambelani kule na swilo swi ta mi yisa tiheleni a mi va pastor n'wena kumbe xi mi lavi la ka vupastor la ntirho wa n'wina ku dyondza mi miyerile mi kurisa vana mi nga va dyondzisa ka Sunday school swi lunghile mara hi n'wina va pastor ene lava nga va pastor va vavasati loko mi hlangana na vona va hlonipheni kahle hi sweswo leswiya va nga amukela swoho swa vupastor a ni va lava ku va vapastor vo vulani mi ku pastor mani swi lunghile a ni vo va pastor a hi swa phela pastor a ko va mfundhisi wa ntiyiso ntsena mantisa ni hambi munhu mo n'wi vona ku a nga qualify vufundhisi n'wi nyikeni the respect hambiloko a nga yi deserve a ni yeti va ri mfundhisi mi nga n'wi khunguvanyisi mi fika mi chingacingisane a wu mfundhisi hayi maye mfundhisi mi njhani swi lunghile mfundhisi mi nga adirese tani a ni leswi a lavaka swona a ni va ta ku hi hentsene hi lava ku va vafundhisi hi lava van'wana va nga va vafundhisi vo loko va va lo tiveka i problem ya va ta hlamula mahlweni ka Xikwembu vaxa mi nga zi mi holova na yena se loko mi va komba ntiyiso mi ku mfundhisi mari le ka vufundhisi laha nga ka mi fanele mi huma hi mhaka tsalwa leri mi vula kahle hi ku titsongahati mi nga chavi ku va vita vafundhisi a ni leswi va lavaka swona a ni va lava swona se va ta hundzuka vo vini loko va lava ku hundzuka a hi swona vufundhisi swi lunghile vufundhisi hi leswi vo va ti vitaka swona and then hi leswi va lavaka swona varhandziwa va Xikwembu amen. Alright, so leswi loko va tikuta vurhangeri bya vavasati swi endle ku kereke ya yiwa ku tlula na mpimo hi ku n'wansati u fana na xibye lexi fayekaka n'wansati na timistake ta ku tala ku tlula wanuna n'wansati u nghena hi ku olova vhangeleni a tlhela a huma hi ku olova loko a huma. That's why Bibele ka buku ya Petro ku sungula chapter 3 verse 7 hi ku n'wina vavanuna hanya na vavasati va n'wina hi vutlhari hikuva fana na swibye leswi fayekaka hi ku olova. Ma swi vona swibye leswi swa tiglasi leswiya swa ku loko xo wa xa fayeka n'wansati wo tani that's why n'wansati a ri emotional that's why n'wansati a nga designiwa hi Xikwembu ku a rhangela kereke. Ku na ti-debate ta ku tala va debataka va ku va Debra nga rhangeli kereke a nga ri na kereke ka ti-judges va endliwa ku va nga tivi matlala nga kona n'wansati na wun'we Bibeleni loyi a ri pastor ya kereke a nga kona loyi a ri mpostola Bibele hinkwayo. Va ku lava va profeta ke mprofeta na ye i mudyondzisi ku na ti-type timbirhi ta vaprofeta loko mo hlaya Bibele mi yi langutisa kahle mi ta yi vona ku ri ku na vaprofeta va ku fana na va Mushe na va ku fana na va Nathani na va Samuele a va fani ni vaprofeta lavaya va ku a va nga chumeleli munhu va ku fana na va Daniele maswaku Daniele a nga fambisi kereke a nga fambi a chumela Israyele masitosela a va n'wi vita loko va lorhe milorho a hlamusela a tikhongelele xihundleni a nga ri ni kereke le vusongweni na va Shadrach na va Meshach na va Abednego. Ku na vaprofeta va ti-minor prophets a va address nation a va address rixaka se va koho va-prophetess vaprofeta va vavasati se mprofeta wa vavasati u va a ri ka minor office leyintsongo ya vuprofeta se loko ri muprofeta swi ku ta va mfundhisi ku fana na mina nga le ku chumeleni sweswi va koho vaprofeta va ku ni ku chumela a nga swi koti se loko ma va n'wansati swi tiveni ku vuprofeta bya n'wina byi nge mi pfumeleli ku mi za mi fikelela la ni nga kona ni nga le ku chumeleni vhangeli sweswi mi va mfundhisi mara loko timhaka ta Xikwembu ti ri kona ta share na kereke ni vana va Xikwembu ku ya hi order within the order of the church
leyi nga koka matswalo eka vakorinto 14. Hlani vakorinto 14 from verse 1 ya fika verse 37. A ku ri ni vavasati lava a va ri vaprofeta, va prophetess etikerekeni, va yima va ringeta ku chumayela hi mhaka a va profeta. Muapostola a va tshini. From verse 33 a va byela a ku ni le tikerekeni hinkwato vapfumeri mukhuva lowu mu wu endlaka a wu kona, a ku na wansati loyi a endlaka sweswo leswaku na disorder yona leyi. A ku xikwembu xa hina hi xikwembu xa disorder, i xikwembu xa order, i verse 33. Verse 33 a ku ni tikereke hinkwato a ti kona, a ku hambi ku ri nawini a swi kona sweswo. A ni sweswi va byela hi tikereke ta New Testament, va byela ku ri hambi le ka Old Testament a swi kona swesweleswo. That's why mi vona nakambe ka Isaiah chapter 3 verse 12 xikwembu xi tshinya va Israyele xi ku mi endla swihoxo hi mhaka ku teka vavasati leswaku va mi rhangela ni vana lavatsongo. Mi kuma munhu a ri ntsongo a ri na 15 years mi nga ta n'wi endla mfundhisi, a nge vi mfundhisi a ri na 15 years kumbe 13 12 years 9 years, a nge vi mfundhisi. Hambiloko mi n'wi vona ku na nyiko ya ku chumayela, n'wi trainini kunene, mi nga n'wi nyiki vurhangeri bya kereke. Ma yi vona varhangi va xikwembu, mi nga n'wi nyiki evurhangeri bya kereke. Va Debra va nga ri vafundhisi, va Esther va nga ri vafundhisi, Maria Magdalena a nga ri vafundhisi, Naomi a nga ri mfundhisi, va Sara va nga ri vafundhisi, a va nga ri vafundhisi lava lava. Va Maria Magdalena va nga ri vafundhisi. Ku na van'wana va cincaka bibele va ku va chumayela. U lo a vona hosi Yesu a pfukile sirheni a famba a byela vaapostoli. Swi n'wi hundzula mfundhisi hi yini loko a famba a byela vaapostoli lomu a va tumbele ko va ri ku khongela. Se van'wana va soholota va swi cincacinca. Kun'wana loko vaapostola va adiresa va hlawuriwa va xikwembu a ku to the elect lady, a va swi tiva ku the elect lady i kereke, the spiritual church, the spiritual lady, the elect lady, a nga vulavuli hi wansati. Loko a tlhela ku your sister makwenu, your sister a vulavula kereke leyi a tsalaka papila ri ka yo muapostola John. Va swi soholota va lota fostela ku va za va kuma mbhovo ku a tsalela n'wansati hi loyi n'wansati. A ku na n'wansati kwala a nga tsaleli n'wansati yo loyi vulavuriwa hi kereke. That's why mi vona ka Nhlavutelo chapter 2 verse 20 2 verse 20 2 verse 20 kumbe 2 verse 5 n'wana kwala, yeah I think 2 verse 20. Jezebel, ku na Jezebel wa le Old Testament, ku na wa le New Testament, hinkwavo va fana va endla swilo swa vukhongeri bya ku hava. Hosi Yesu Kreste a n'wi tshembisa ku n'wansati loyi a yimaka a chumela le kerekeni mi n'wi pfumelelaka. Loko mhaka ya ene loko mi silideni ka kereke a tshike mhaka leyi a yi endlaka, ni nga za ni n'wi nghenisela mavabyi ni n'wi vabyisa ni n'wi ku ni n'wi panicha swilo swo endlaka. Xikwembu a xi hlawuli n'wansati. That's why hosi Yesu Kreste a xi hlawuli n'wansati ku va mufundhisi, xi n'wi hlawula ku a nghena ka Kreste ntsena nghena tilweni. Eka Kreste a ku na n'wanuna a ku na n'wansati loko swi ta ka salvation in general, hayi loko swi ta ka leadership. Mupostola Paul loko a chumela wa Roma a ku there is no more female, no Jew, no Gentile. A va nga swi twisi, van'wana va teka va soholota a nga vulavuli hi mhaka ya vurhangeri, a vulavula hi mhaka ya salvation, ku hundzuka ku hambi loyi a nga yimbangiki wa ta ka Kreste. Se mi va careful hi vanhu lava soholotaka matsavu, karhi va yi vona bibele ku yi ala yi play. Va endla yini? Va nyika vanhu nomboro ya xivandzana 666 hi loko munhu a tsala testamente ya vunharhu hi n'wini wa cinca. Munhu loyi a le ku chumeleni wa endla yini? U tsakisa lava nga n'wi veka ku a chumela, va famba hi swilo swa ku homboloka, swa ku soholotile, no ta vula no swa ku soholoteka, swa ku gombonyoka. Then va gombonyoxa ntiyiso wa Xikwembu. Yi vula kahle play pa languta yi swi khomisana tingana ku n'wansati a vulavula kerekeni, yi ri tikereke hinkwato va pfumeli swilo swa swikolo. Loko mi yehla mihlami ya mahlweni a ku ko va n'we ntsena ko kala vavanuna na. Loko mi tikuma ku ri ku na vavasati, ku na tiko leri nga na vavasati ntsena a ku na n'wanuna, mi nga fika mi chumela mi kha mi va rhangela no problem. Mara mo ni mi byela mi nge pfuki mi swi kumile swi swi kona la misaveni. Hi loko kumbexana mo va jele ku ri jele ya vavasati ntsena, tiphine ni ku yima mi chumela no problem hi vusati bya n'wina. Mara mi nga ti fostele mi ti tshotshometa ka swilo leswi swi nga laveki n'wina. Hi swin'wana hi leswi that's why ku na message yin'wana ni nga wu tsala ni ku women leadership is the epitome of apostasy, of the fall of the church. So swi endla ku kereke yi va ni swihoxo swa ku tala vurhangeri bya vavasati.
n'wansati a nge fundisi na mudikoni wa n'wansati loko va deaconess a nge tirhi ku fana ni mudikoni wa n'wanuna hi swona phela mudikoni swi vula ku ni tirhi kerekeni hi swona se a nga tirha i nga n'wi ordaina hi ku mudikoni is a deaconess mara a nge fani mudikoni wa n'wanuna that's why bibele yi vulavula hi the deacon not the deaconess ebibeleni yi vulavula ti-qualification ta the church overseers and deacons not the church overseers and the deaconesses no akuna ti-deaconess and yi vulavula five-fold ministry yi vulavula hi ti-prophetess yi vulavula ti-prophets prophet i muprofeta wa xinuna prophetess i muprofeta wa xisati se loko yi vulavula hi muprofeta wa vasati ya specify bibele ku prophetess a hi swona profeta wa xisati ma so a yi vulavula hi wa xisati yi vulavula hi wa xinuna the prophetess then so the prophetess and the prophet a va nge operate ku fana va operate ku fana hi ku a hi swibye swa ku fana hambi Eva loko a nga siza a endla xidyoho Satan a kote ku n'wi kanganyisa a ri na glorified body a nga si tshama dyoho pfuka xikwembu xi n'wi tumbuluxa hi ku i wansati xi n'wi endle a nga fani na Adamu that's why Satan a xi targete xi kutana la mani Eva mani Adam xi n'wi kanganyisa se nuna vona ku ri nsati lowa mise ye ku feni a teka swidyoho swa a nga kanganyisekanga Adamu a nga kanganyisiwanga mi hlaya bibele mi ta yi twa mi hlaya Timothy chapter 2 mi yi teka from verse 10 mi ya hlaya na yona yi ri Satan u kanganyise wansati hayi n'wanuna a nga kanganyisiwanga i lo onha hi vomu wanuna hi rirhandzu ra n'wansati a vona ku nsati lowa mele u nghene enqhakini u nghene ti-problemeni man'wana nkingha leyi a nga nghena ndle ka yona swi la ni hlupheka na yena n'wi rhandza ni fana yena phela n'wanuna loko a rhandza n'wansati wa fana yena masiku sweswo that's why vana va ku tala va hehliwa hi ku swiphukuphuku va kokiwa tinhompfu hi vavasati i mhaka n'wanuna loko o za a ku rhandza a nga ku fela loko wo titsongahata ku ri n'wansati hambi wo va wu bihe ku tlula vavasati hinkwavo a ni tivi ku ko n'wansati wa ku bihela mara hambi swo tshuka swi ri tani loko ve swi koho wansati a nga va a bihe njhani loko wo titsongahata a va humble n'wanuna u ta ku rhandza hambi xo va xigevenga xa ku dlaya vanhu xi ta ku rhandza xi nga ku fela mi swi tiva sweswo xigevenga xa ku dlaya vanhu jaje ka timovha khiya ntsena ya ku rirhandzu ra n'wanuna ri kota ku hetiseka ka n'wansati humbleness humility just be submissive u tiveka hansi wu helela ku a vona rirhandzu ra n'wanuna loko kereke yi lava rirhandzu ra xikwembu ri kota ku displayiwa ri va manifest in the church kereke yi titsongahata yi hetiseka leswi swa ku vavasati va ta yimisiwa va hundliwa vafundhisi i ku dlaya mimoya ya vavasati i ku dlaya kereke i ku hlongola moya wa kreste kerekeni i ku kala humility i ku kala ku titsongahata a yima khuvula vavanuna chumela vavanuna a va tlhandleka mavoko a va khongelela a va pastor wa voho hinkwaswo no that's wrong unbiblical i Babylona i mystery Babylon i vuhosi i vuhlonga bya ximoya spiritual exile a va swi voni ku va le vuhlongeni bya ximoya vanhu lava hi mhaka yini va ri we are rich and we are happy a va le ku chumeleni ko ra xikwembu hi ku hetiseka va le ku hloteni ka rifo leri nga kola misaveni ri nga tata misava a va swi tivi ku ri va le ku marheni mimombo ya vanhu hi nomboro ya Sathana ya 666 i 666 sweleswo a va swi tivi leswaku hi vo xivandlana i phati ya xivandlana a va swi tivi swo timeseji leti va ti chumelaku i nomu wa ku fana ni nomu wa nghala wa xivandlana hikuva ni hlavutele mbuyangwana a va yi tivi xiphunta xi ta ku ni tsongahata vanhu van'wana ni va tekela hansi nchumela rito ra xikwembu laha amen hi fanekele hi titsongahata ka rito ra xikwembu hi hetiseka hi famba hi ro sweswi ri nga xiswona loko ri na munhu a nga le ku yingiseleni ka tape leyi ku ri wansati I have a solution for you simple step down u amukela gospel ya ntiyiso wa kreste contactana ni vana va xikwembu lava chumelaka vhangeli ya ntiyiso ku joyina vo huma kerekeni loko va lota ku endla mufundhisi kumbe va ku fositela ku nghena mufundhisi u ta tiheleni u ta akhawunta ka sweswi xikwembu xi nga ku vitangiki ka swona ku va u swi tirha xikwembu ka vufundhisi xi lava n'wanuna humani ka sweswo leswi vamani hi swin'wana swa swilo leswikulu swa apostasy xa vuna lebyi nga kona ni xi lalela ka ha dyiwi swona xi nwiwa hi tijusa xa ha nwiwi hi wayeni a ni va chumela vhangeli ya ku xidyoho ku nwa wayeni kumbe ku nwa byala xidyoho a va ri tivi rito ra xikwembu tivhese tibibele ta va ti na yena va Efeso chapter 5 verse 18
and tipibele ta vona ti na yona vhese ya Yesu Kreste loko a endla vinyo ekana enkhubyeni. Tipibele ta vona ti na yona Vakorinto va ku sungula chapter 11 loko vana lava va Xikwembu va makolo vanwa va za va dakwa kerekeni a va nwa hi real wine ya ku dakwisa. Problem ya vona a va lo nwa ngopfu wine liya, problem a nga ri ku nwa wayeni loko dyiwa xilalelo eKorinto. So swa va swi fambelana na matsalwa. That's why va celebrate Christmas va nga swi tivi va celebrate madimoni. A va swa Kreste na masi i dimoni na Kreste va ringeta ku swi hlanganisa hambiloko va ti xisa. Into Good Friday tetela va swa ku Friday vito ra demoni. That's why vanhu swa ku tala swa ku huma ndleleni vanhu va nga le ku swi endleni misava leyi hinkwayo i mhaka ya vurhangeri bya vavasati na vana. Nkarhi wun'wana munhu i va a ri n'wana hi mhaka ya ku i n'wana ximoyeni. Nkarhi wun'wana wansati i wansati wa ximoya ku nga kereke leyi nga na tidyondzo ta ku hambuka. Vanhu va rhangeriwa hi tidyondzo ta kereke ya ku hambuka. So wansati kambirhi ku na a spiritual woman ku na a natural woman. Yeah, a natural woman is a weak vessel. It's a weaker vessel. A man is already a weak vessel. Strong, weak. Christ is strong. I saw. One na weak, one side weaker. So one na strengthen why Christ. I saw. So one side amara mo Loko tsimota ita mistake. Lo mo teka mo ngam fondisi lo blind ka kere. Ba fondisi mi lo blind ka kere. Fondisi la ba kulu sa ba apostola na ba ala ba fula ba sungula ku kere. Na ba vangeli. Lava pa ordain wa vasati. Na ma bishop wa ordain wa vasati wa ku jina pastor kwa kereke. Va le ku destroy ka toro wa Xikwembu. Va ringeta ku solo ta matlapa. Ti verse leti tele ngopfu la Bibele. Lo mo languta 1 Timothy chapter 2. We take from verse 10 mi ya hlana mi ya 13. Se u vula yengwini a ku andri pfumeleli wansati ku tlhumela one authority eka wena. Wa nga pfumeli. Nihambela ka 1 Corinthians chapter 14 verse 37. Uri I mean is the commandment of the law. Angari yengwini. Se anu van'wana va cinca va ku u tlha yengwini man'wana la ku ri tlha yengwini angari yengwini. Milanguta or is the commandment of the law. Xileriso. Milanguta Matthew chapter 28 verse 19 and 20. Uri famba mi ya va lerisa hinkwaswo leswi nga dyondzisa swona. So apostle ava hi dyondzisa swileriso swa Kreste. There is no way muapostola Paulo a ta dyondzisa leswi nga swa yena. Van'wana va hembi lava va ri ako va swa kwale Korinto ntsena. Milanguta verse 33 kwala ka 1 Corinthians chapter 14 verse 33 yi ri tikereke hinkwato va pfumeri a va nga endli sweswo leswi. Ana va ku vo va profeta Mihlaya verse 35 to 37 kwala yi ri loko munhu hleketa ku yena profeta n'wi ignore. Masivona ne ana va ri hi vaprofeta ya profeta a va hi nyikeni vufundhisi hi va profeta hi vona swivono in division a va hi nyikeni vufundhisi. Masivona se yi ri loko va hleketa ku ti profeta a swi tivi ku xileriso xa hosi loyi a honisaka loyi a nga ignorant na n'wi ignore n'wi ti se nchumela message loyi hayi ku fostela vanhu ku endla ku lava Xikwembu xi nga va funga hi mfungo wa xona wa rito ra Xikwembu wa covenant ya Kreste mfungo wa Loko lowu nga le ka va Efesa 4 lava Xikwembu xi nga va funga xi nga va hlawula xi va vita tlhela xi va hlawula hi vona lava nga ta teka message lowu va swi tiva swa ku enina loyi i chumela ntiyiso lowu hetisekeke mara loyi a nga laveki vutomi i ta famba hi swixeriso swa ku hambuka swa ku va nghena tikereke va ri karhi va oswa ku na mijolo ku na vumbisa ku na vugeyi va endla hinkwaswo ku huma ndleni vuloyi byi kona hinkwaswo va mikisela kwalaho endzeni ka kereke va ku hi ta nghena tilweni hi tintswalo va ku hi ta nghena hi tintswalo ene a va ti twisi ku tintswalo ta Xikwembu ti tirha njhani. Tintswalo a swi vuli ku loko va ku humese jele i yivile va ku va ku nyika tintswalo kumbe parulu u fanele u ya mahlweni u ya yiva n'wi ye ngheni jele a mi swi twisisi. Loko wa yiva va ku vuyisela jele ya ku tlula ya ku sungula i parulu la misaveni hi hanya hi parulo ya Xikwembu ya ku loko hinkwerhu hi tswariwa hi johetetela ka kona munhu loyi a nge hi anga na xidyoho la misaveni loko hi tswariwa hi johetetela se hi tiva Kreste va hi nyika chance ya ku hi hundzuka momo Loko tsima hi kota ku hanya perfect life le mahlweni ya ha dyohi. That's why xi koka 1 John chapter 3 yi sungula ka verse 4 mi hlana wa mina verse 10 yi ri n'wana wa Xikwembu a nga dyohi hi ku mbewu ya Xikwembu le ndzeni ka yena
loko munhu a hanya hi vudosi vula ku ri a nga zakuriwa molopatsini hambiloko hi mikhuvurile hi mati n'wina a ku mi khuvulaka mi swi tiva ni mi khuvurile hi mati Kreste faka a mi khuvula hi moya loko no vona mi onhetela mi dyohetela swi ta vula ku ri hayi Kreste a mi n'wi nyiki chance ya ku a mi khuvula hi moya a mi khongeli a mi fasti a mi tinyiketeli and then loko mo hundza misaveni mi nga khuvuriwa hi moya i problem ya n'wina it's not my problem mina endlile ntirho wa n'wina hambi a ti heleni hi problem ya mina mi ncumele ntiyiso a ni compromise rito ra xikwembu so tikereke ta ku tala ti ya ti endletela mavito those names of churches in names of blasphemy. Number 1, don't take the mark of the beast. Amen. Don't take the mark of the beast. Le Vatican go tsariwe vito ra Roma. That's why in names vito ra blasphemy ma vito ra Roma leyi nga le Vatican. Doroba leri ku ri Vatican ngana 7 wa tinthava nga ku endla ka 7 wa tinthava. Teka message lo mi share ni vanhu hinkwavo ta pona. Mi prepare for rapture. Mfangu fambo evangeli ya perfect ya ku hetiseka. Hayi evangeli ya mishashasha ya ku munhu loko n'wi languta hi matihlo ku nga wu languta prostitute mara munhu uri nghena kereke. Swiketi swa ku koma. Mavele ya sala handle ti cleavage. Va ti manyamanyile hinkwaswo swa ku hambanahambana va ti pontsapotsa ka ku munhu wa ku fa hinkwaswo swilo swi nga ku Jezebel loko ti penda xikandla lexi. Se n'wana wa xikombo fanele loko n'wi languta n'wi vona ku loyi hlawulekile. Mimbala kahle man ngopfungopfu va mhani va mhani swa tika se loko hi chumela mi nga twi hi ku endlani swihundla la matsolweni moya mi dloka swi ya leka ehenhla ka matsolo swi ta vula ku a mina moya wa xikwembu loko mi ti manyamanya miri wa n'we mi ti manyamanya mi humesa miri wa n'we ku fana munhu wo ka nga tivi xikwembu ene swin'wana swa ku mi swi tiva ku tisopi leti mi ti langutaka leti dangerous ti tshama karhi ti ri na ti-romantic scenes tin'wana to ka ti nga ri kahle ta ku endla ku mihleketo ya munhu yi tshama karhi yi navele vuoswo hambiloko ti nga ri pornography ko va normal soap mi va careful nkarhi n'wana swi kahle ni ku tshuketa TV completely mi nga yi voni mi yi pfala mi yingisela ti-radio moya wa n'we ta kota ku hlayiseka varhandziwa va xikwembu tisopi leti television ma yi vona tifoni leti vana lava vona ti-pornography tifoni va vona swilo swa ku chavisa laha tifonini da swa mona vana swa masiku lawa nga swo penga tihlokweni ta swona swa swi prega swi ri na ma 10 years 12 years swi prega loko xi ya tswala njhani mi nge swi tivi swa fa swin'wana hi mhaka swo sweleswo i mhaka swilo leswi swi vonaka laha tifonini nako exikolweni everyday va ta tshama ku famba secha yini ka inthanete hi boha ku teka tifoni leti hi nghenisa inthanete hi nyiketa vanhu loko va ku ri va secha swa xikolo a xa ha sechi swa xikolo xi secha swilo swa ti-pornography laha ndzeni swa vanhu va ku va nga mbalanga se a ka ha ri nga ku tumbela hi ku na xo xikolo xa kona xi lava ku vana va fanga va dyondza hi swona swilo leswi hinkwaswo swilo ma hi vona ku i problem se mari loko la mi kota ku limita swilo leswi limitani kwala ka tithelevhixini hinkwaswo limitani vanhu va nga voni TV until ku za ku va late mi nga sukeli n'wana ku ri late a ri one a ri voni ka TV ta sala a vona swa ku huma ndleleni moya wa ye u ta lova ya tiheleni u ta laveka mavokweni ya n'wina swi nga endleka tanihi mutswari mi nga ngheni le tilweni hi mhaka ku va n'wana wa n'wina mi nga kotanga ku n'wi kurisa kahle n'wana mi nga chavi ku babana ni xilo xexe lexi xa xilungu n'wana fa nga biwa lunghisiwa loko se xi nga ha ri n'wana xilo xikulu xi nga endli ku rhandza ka n'wina xi hlongoleni a ka ha ri n'wana ni xi ta va xi lava yini kwala kuswini mazwa a xi hume xitense loko xi ri n'wanuna kumbe xi ri n'wansati se mi nga complaini hi yeko i n'wanuna kumbe n'wansati loko n'wana a ri ntsongo tekani nhonga mi ba bibele yi ri mi nga n'wi toni nkhavi n'wana leya xilungu a yi ri nkhavi matoko yi ri nhonga me wa swi tiva ku hlula ku ni n'wi bile nhonga nkukulu za wena se nhonga na yi tirhisi ani u wa size ya nhonga at the age of 15 munhu va n'wi ba hina raswa i nkhavi ta nkota u tiyile na hi musi man'wana i la nhonga a wa swi tiva ni n'wi fayile so nhonga mpela hayi nkhavi ni swo nkhavi leti nge ti nchumu u n'wi dekiliti a to hlekelela ku mani dekiliti a nkhavi nkhavi la lava vantshwa va ma 10 years va nkateko se loko se manje a ku adult 21 a nga ha lavi nhonga se manje u la nsimbi hayi no bula ni nge bi nsimbi ko n'wi hlongolela ku nhonga yi nga ha endli va ku hayi huma
famba kuma xin'wana akela ntsonga wa wena kun'wana wo hambana na mina hi ku ta ni bandisa nhloko so n'wana fanga a biwa ene n'wana a nga mi tsandza hambi n'wuba swi vuli ku mi ta mi kota mi fanga a biwa loko a mi hlurile mitirho ntirho wa n'wina wa xikolo va swa mi tlhela mi n'wi khongelela mi tlhela mi n'wi gayida kumani tindlela ta ku panicha n'wana ku a kota ku vuya kahle a endla ku rhandza ka n'wana ene ku rhandza ka n'wana a ku ve ku rhandza ka xikwembu hi ku rhandza ka kreste hi ko ku rhandza ka tatana ku rhandza ka n'wana wa xikwembu ko ku rhandza ka kreste number 1 mi nga teki mfungho wa xivandzana amen the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. And the dragon gave him his power and his seat and great authority. Mabona la, leopard, milenge ya bear, nanomu wangana. And dragon gave him his power and his seat. Satana n'wi nyika matimba ya yena vukosi bya yena siti vukosi and great authority na matimba lamakulu mi vona leopard mi vona bear mi vona ngana ma yi vona la I matimba la leopard bear lion it's 3 forms of power lion no mwangala ku tirhisiwa vangeli mara ku na these other forms leswi nga riki swa gospel that's why mouth like a lion I mhaka ku tirhisiwa vangeli ya ku solo mara ku na 2 other strange powers behind it matimba ya bere ni matimba ya yingwe leopard those are other powers mara power ya speech shita ku shita hi the judgment and the power, the kingship and authority ya ku vulavula through the negotiations mara ku tirhisiwa authority ya ku tisiwa nyana evukreste and then va tanga ku vukreste I xivandzana lexi and I saw one of his heads as it were wounded to death ma vona la I Roma semanje ma vona I Roma lo semanje yi endla yi va na wound ma vona even I now wound and it 10 kings ne? So one king each king he represent a country right? So one head it represent and one head is a mountain and then we have the mount right we have 10 horns and then sorry the mountains they represent I mean the heads they represent the mountains and then the horns they represent the authorities authority ya harkola ya satan mayo mara kuna wound that's why mona that wound iri on one of the mountains ematimba lawa ya Roma ku ya nga helelangi ku ya ku tintshaveni ayisho so aya helelangi that's why one of the head you were na wounded to death mayona ye tikoma nga ku hi mhaka ko aya hari ni matimba kahle nga ku ye kufeli nga ku yi file Roma because aya hari strong and his deadly wound was healed se manje Roma yi pfuka matimba la Roma se ya pfuka and all the world wondered misa after that beast masava hinkwayo simula ku hlamala Roma ile se yi pfukile ina power you ile after that beast mayiwa ya pfuka se manje and they worship the dragon which gave power unto the beast kutani va sungula ku worshipa Satan van'wana va khongela Satan and they worship the beast va tlhela va khongela yini system ile ya beast ya Europe leyi yi nga ta rhangela misava leyi yi nga le kuteni ya strong leyi ya ta rhangela tikereke leti hinkwato leti saying who is like unto the beast who is able to make war with him se va hlangana va forma a kingdom of unity the government of unity United Nations akumani lo nga ta defeat United Nations mayibona musi va hlangana semanje and there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies mayibona and power was given unto him to continue
40 and 2 months, 3.5 years. And he opened his mouth in blasphemy against God, to blaspheme his name and his tabernacle and them that dwell in heaven. And it was given unto him to make war with the saints. My one, war with the saints. And to overcome them, and power was given him over all kindreds and tongues and nations. And all that dwell upon the earth shall worship him, whose names are not written in the book of life of the Lamb slain from the foundation of the world. If any man have an ear, let him hear. My what? See, ila chilwana misaba inkwai. Kumisaba inkwai fanagele gandela. Say ige gandela ukisama literally. People will just succumb to the power of the beast. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience and the faith of the saints. The beast, and I beheld another beast coming out of the earth, and he had 2 horns like a lamb. And he spake as a dragon, and he exerciseth all the power of the first beast before him, and causeth the earth and them which dwell therein to worship the first beast, whose deadly wound was healed. And he doeth great wonders, so that he maketh fire come down from heaven on the earth in the sight of men. And he deceives them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image of the beast. My one? An image of the beast, which had the wound by a sword, and did live, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. My one? The image of the beast. An image of the beast is to form a council. First of all, we have form a counseling at representative. This formal of Shivandran. Then Shivandran is Shinikwa Timba. My one? Shivandran is a representative. That's the false prophet. I saw Lomataima a representative. Miss Saba inquire. Is the image of the beast. My one? My one? The image of the beast. And then look, when you are the image of the beast. And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies, and power was given unto him to continue 40 and 2 months. And he opened his mouth in blasphemy against God. Oh, sorry, yeah, like an image. And he had power to give life unto the image of the beast. My one? Lang time. Imando anyikako the image of the beast power. Ishibandla leshat mondo timbiri. Sakufana nyingi. Shitanga ko ibu khongeri silulamile. America ni power ya politics ni power ya religion. Religion ni lo is was one thing so mix ande kwala. Shitanga ushikahle ndeni shikasinyika in that thing power. That image of the beast. That council, that United Nations. Something like World Council of Churches. Then go umuntu lwangata representative yathi kereke yabukhongeri la msabeni. That's the image of the beast. Unyikwa power, unyikwa authority. Mangwana? Banguphumelela kuri rana msaba na backup. America itako backup. United Nations itako backup. So ku umeswa power le religion. Bakwa ipfusheleriwa kumeshana kupfusheleriwa Roman Catholic Church. Yita then yita indlela yin'wana istyle xin'wanyana vanhu va ku ya ivukhongeri bya vanhu hinkwavo hi fanele hi khongela xilo xin'we hi vanhu la misaveni hi va one family.
then a subscribe kwa pfumela ku khongela hi ndlela yeleyo a landzela vukhongeri lebyi byin'we lebyi byi nga ta endliwa bya vanhu hinkwavo misaveni byi va na muprofeta lowa wa mavunwa a nga ta va pfumeleriwile hi America na United Nations na World Council of Churches a nga the image of the beast i representative ya the image of the beast u nyikiwa power and then ku na representative is the false prophet loyi non'wini wa ye ku huma ku yini three-deity spirit in a form of what? In a form of frogs. Loko mi hlaya buku ya Revelation ku huma mimoya ya thyaka minharhu ya swivumbeko swa machela i yini mali ya na 666 my what? 666 mimoya minharhu ya thyaka a yi fambelani na bibele ni va ta cincacinca bibele leyi va nghenisa tin'wana tibuku va endletela swin'wana va soholotela and a ni ri ku hlaya tibuku tin'wana i xijoho mara mi va careful only study for research purposes loko mo za mi twa swi nga fambelani na bibele swi lahleni swi sweleswo van'wana va ringeta ku cincacinca bibele va kota yi koreketa mi nga tshembi i vahembi i tidyondzo ta madimoni ti nga ta misava yi kona buku ya ku ringana na leyi misaveni leyi nga verifayiwa kahle leyi hi xisayense va verify ku ni age ya maphepha ni ti-consistency and everything ni vuprofeta byi tlhela byi hetiseka hinkwabyo yi tshembeni bibele yi na ntiyiso ka ha ri hava buku yin'wana ya ku tlula bibele the best book in the world mo hlaya bibele leyi mi heta mi fana munhu a nga khoma PhD mo yi hlaya buku ya bibele mi heta yi na average 2000 wa ti-page mi tlula munhu loyi a nga na tidyondzo hinkwato emisaveni mi dyondzeke ngopfu mo za mi hlaya bibele mi heta mi ta ni ta mi nyika certificate xa n'we xa bibele loko mi yi hlayile mi yi hetile hi ta mi endlela oral test hi mi testa hi heta hi mi nyika certificate xa le henhla xa bibele ku mi yi hlayile bibele mi yi heta a mi swi leswaku course content ya bibele hinkwayo loko yi helerile hi bibele ri buku yi ri yin'we mi ku yi hlaya ntsena yi ringana loko mi hlayile then mi hete master's degree then loko mo za mi tsalatsala swin'wana hi rito ra Xikwembu mi endla ti-exegesis ta swona i PhD bibele ri one textbook ya ku dyondza timhaka hinkwato ta Xikwembu munhu a tiva ku bibele u dyondzeke ngopfu mi swi tiva sweswo va rhandziwa va Xikwembu my one that the image of the beast should both speak and cause that as many as will not worship the image of the beast should be killed my one fa ku endliwa yini se ku gandzeriwa ni xifaniso xa xivandla ma xi vona loko mi nga xi gandzeli mi endla yini ma dlayiwa ku xi gandzela yini ku va mi titsongahata mi famba hi milawu ya xona a hi swona mi famba hi milawu leyi nga ta va yi endliwile ya council ya tikereke the ecumenical council of churches all over the world va hlangana interdenominational council of churches mi va careful vanhu va ku tala va swi rhandza ku va na ntwanano ni tikereke ni vafundhisi hi xifundhisi a ni swi twakala swi olovisa vutomi ku you are not alone mi hlangana tikereke tin'wana hi swona swi dangerous to endla ku ri vhangeli ya n'we yi nga ve pure ntsena a swi olovi ku hlangana tikereke tin'wana hambiloko mi ri kereke yin'we swa tika ku hlangana hi mhaka ya ku mi hanya vutomi bya holi lowun'wana a nga hanyi vutomi bya vukwetsini a swa a nga tengi a hanya vutomi bya ko byi nga ri kahle then mi fanele mi tifanyana ti-steps wa munhu a kota ku hlawuleka a va holi fanele ti-separate that's why Xikwembu xi byele Israyele xi ku ti-separateni mi hambana na vanhu ni mi endlela tiko ra n'wina va tlhela mi nga mixani na vona mi nga yi le tiphatini ta vona loko mukreste u famba nkarhi u ya tiphatini ta vahedeni hi fanele hi ti-separate ku va na difference between hina na vanhu va misava that's why swi kahle ku hi nga yi tixebihi ma swi vona varhandziwa va Xikwembu loko va endla tiphati ta ku huma ndleleni ta misava ta ku pfumala Xikwembu mi nga yi ma swi vona ku ri va fika va endlana va endla swilo swa ku huma ndleleni va cina nkarhi va humese mizimba ya vona va rhamba ti-stripper va karhi va stripper va endla swilo mi alava yini n'wana mi nghene xikarhi ka vamatiko that's why Israel a byeriwa ku sweswo leswi mi nga swi endli a hi swona ku na minkhuvo ya ku tala ya vuhedeni ya vahedeni va yi endlaka nkarhi wun'wana ku na mimphahlo va endla minkhuvo va phahlaphahla ni ti-festival ni ti-conference ta tikereke mi nga yi ka swin'wanyana va ku na conference ku na conference ku na muprofeta mi nga yi ka swin'wana mi ta famba mi ti nghenisela mavabyi ya ximoya mi ta ngheneriwa hi madimoni
loko mi vuya mi sungula ku vabya mi hlangana ni problem letin'wana a fanele mi ti avoidile hi swona swi nga endla ku vana va Israyele va huma ndleleni va za va ya vuhlongeni kanharhu va hume Egypt vuhlongeni va ya Persia va huma Persia vuhlongeni va ya Babylon. Those three is a number of perfection. Va yimele ku ridimiwa na sweswi vana va Israyele. Sweswi I Babylon, the mystery Babylon, vuhlongo bya ximoya. Vanhu va ku tala va le vuhlongeni bya Roma ena va swi tivi. Nchumu leswi swa ku tala swa nkoka swinene ngopfu eka message lowu ntsena. So swi kahle ku munhu loyi mi nga ta share na hi timhaka leti meka ni xoko mi n'wi sharela message loyi hinkwawo ku vanhu va kota ku pona. A ni chumelele ku kuma timembara munhu kwalomu a nga koho a hundzuke na kwalomu tikerekeni va nga koho va hundzuke whatever munhu a nga koho a lava leve kereke leyi nga ntiyiso na swi tiva ku a swi olovi ku yi kuma. Loko a nga yi kuma a kume vanhu vambirhi vanharhu fellowship na voho a va prepare a ku fambiwa hi rapture a hi swona a swi olovi ku ta kuma kereke ya ntiyiso ku tala tikereke ta mavunwa swinene la misaveni tele ngopfu leti ta ntiyiso a ti kona kahle ene kwala tikerekeni ta mavunwa va koho vana va Xikwembu va ntiyiso loko va hlangana message lowu va ta swi lunghisa. And he causeth all both small and great, rich and poor, free and bond to receive a mark in their right hand or in their forehead. Mfumo kwini eka voko ra xinene kumbe xana emombyeni va kuma mfumo. I yini voko ra xinene I yini mo phela ku lori voko straight. Ani van'wana va hleketa ku ri I ti vaccine se van'wana va hi byela ku va lorile I mark of the beast. Loko endleka mhaka ya corona swi nga endleka ku ri swona swi nga endleka swi nga ri swona mara swi nga va swi ri swona hi ndlela yin'wana ya dynamic ku va ku ri preparation. Ma swi vona ne hina a hi zangi hi tlhava vaccine na un'we wa lava va ni landzelaka ni nga va byela mi nga tlhari a nga fani kumbe mi fini ma hanya n'wina laha ene a yi fa mi khoma ni ri corona mara mi nga fa hi swona na mi a yi ni khomile hi vito ra Yesu yi famba virus a yi tlhavangi swa ti-vaccine hi mhaka a hi nga swi tshembi. Munhu a nga hanyi hi ku tshemba swilo swa laha misaveni vito ra Xikwembu power ya Xikwembu ya swi kota ku horisa munhu hi khongele ku ri Xikwembu xo xi ta hi vaccinate a swona a ni va ri loko munhu a tlhave vaccine ya n'wi khoma coronavirus va ku a yi koti ku n'wi dlaya ne Xikwembu xi hi vaccinate loko yi nga yi dlaya hi swona. Se ni ve ni vula ni ku me ni ta mi byela straight ku ri ne ri mi nga tlhavi loko swo tshuka swi hlangana na vusatana lebyi mi nga tlhavi mara hi swi tivi van'wani va ri swona van'wani va ka hi swona van'wani va tlhava van'wana mara n'wini mi byele varholo va Xikwembu mi nga tlhavi n'wina laha mi hanyile na un'wamhamba wa ku a hundza misaveni a nga kona ene a hi la ntsena ni kun'wana le tikerekeni kun'wana ni va byelini me ni recommenda ku mi nga tlhavi hi ku swi na switandzhaku swa ku tala ene van'wani va fa kunene loko heta ku tlhava ku humelela swin'wanyana ku na van'wani hi va tivaka swi nga va affect lava va nga phazana va tlhava va rhandza va Xikwembu mi endle kahle mi nga tlhavi sweswi a hi swi tivi va ta ta ti-trick ta njhani mara lavo mi swi tiva ku mi dyondzise hi swona before ni vula ku ri mark of the beast cannot be a physical mark mara swilo leswi nga tata swi ri physical swi fambelana na swona swi avoideni mani twarhandza va Xikwembu hambi ku va ku plantiwa swilo kwala mombyeni kumbe ti-chip byongweni kumbe kwalama sweswi va nga endla ti-microchip va Elon Musk ta ku chela vanhu byongweni ku munhu a kota ku operata ni foni a nga yi thachangi hi byongo ntsena hi imagina swilo swi endleka hi nkarhi wolowo komba ku byongo bya munhu byi powerful byi kota ku tirhisana na technology swi testiwile ka tinguluve swi testiwile ka tinkawa and then va swi planta va yingita va ri Neuralink I think khampani ya kona a thole madokodela va endletele swi pasile nkawa yi ku ni kombela apula computer yi tsala yo ri tela n'wi ta apula yi ri navela yi ri imagina computer yi tsala apula yi nkawa yi ri lava apula ku languta ntsena hi mhaka technology tetele heli ya va nga yi endla so ku na vutlhari bya ku tala va nga le ku byi endleni sweswi a ni le ku sunguleni va endla xihondo xa Babylon a va khandziya va ya le henhla leti nyeletini a ni na sweswi va endla swibambamba va ya kwala henhla va ri karhi va hayeka na swilo swa ti-network va ta monitora misava va ringeta ku va na matimbanyana va ringeta ku ringanisa matimbanyana ya vona
ku va ringeta ku ti endla xikwembu a ni xikwembu xi monitara misava ni tindhawu hinkwato ni ri va hoxi tithekinoloji leti ta hi pfuna mara kun'wana ti na vusathana ene kun'wana ta hi pfuna hi hanya hi yona thekinoloji tifoni hinkwaswo swa thekinoloji hi hanya hi swona mara loko a yi nga ri kona thekinoloji swilo swa ku tala sathana a nga ta swi endla a nyika vanhu mimfungo a nga ta swi kota ku swi fikelela so ye u na target le mahlweni so forehead loko mo yi languta yi ri and no man might alright here and he caused all both small and great rich and poor free and bond to receive a mark in their right hand or in their forehead high on their forehead in mastiva xilungu mos on swi vula ku ri ehenhla ne ehenhla ka mombo kwala handle ka mombo ku fana loko mi teka xilo mi veka ehenhla ka tafula on the cup is on the table but in hi le ndzeni ne in hi le ndzeni ka mombo a mark of the beast endzeni ka mombo i ku va vanhu va amukela edyondzo ya sathana hi mihleketo ya vona axa endzeni ka mihleketo va amukela yini etidyondzo kumbe ti-religion leyintshwa leya antikreste ya ku ta hi image of the beast va amukela loko va yi amukela mihleketweni ya vona va amukela mihleketo leyi va famba hi mihleketo leyi ya ecumenical order i mark of the beast is a spiritual mark, it's a spiritual thing. Right hand i yini i ku va munhu a swi support loko munhu a swi support swilo leswiya hambiloko mihleketini yi ri a ni amukelanga hiswona mihleketini a nga amukelanga ne mara ku na something a swi endlaka ku va a supporta that regime, that operation ya antikreste wa swi supporta loko va n'wi byela wa endla mara mbilini ya a nga le ku swi pfumeleli a mi le ku ncina ni nyika revelation yin'wana ya nkoka swinene mbilini ya a nga le ku swi pfumeleli ku ri ku fanele a swi endla mara wa swi supporta u swi nyika right hand. Right hand yi representa support ku fana loko ni ku tatana David kambe Paul Mashati i xiandla xa President Ramaphosa i right hand mara swi vula ku i voko ra President Ramaphosa hi kunene a hi voko ra President Ramaphosa hambileswi va fanaka hi ntima loko huma voko ntsena mi swi tivi leri i ra Ramaphosa kumbe i ra Paul Mashati na kumbexana loko un'we o va wa mbalanyana wa ku basa a ni ta ku a mi ta swi vona ku Ramaphosa hi ku i munhu wa ntima loko loyin'wana o va wa ku basa hi mbala a ri wo tshuka a nga ta va ni voko loko ri nga fanele ra yena ma swi vona ne a ni ti ku mi ta yi twisa analogy ya mina ni ringeta ku vulavula right hand i xigaririmi ini figure of speech xigaririmi a hi swona i xigaririmi forehead in the forehead i xigaririmi va vula hi mihleketo ya munhu ku va yi amukela swilo leswiya a swi amukela emihleketweni ya yena mara ku na loyi a nga ta ka nga swi amukeli mihleketweni mara a endla a teka mfungo hi voko ra xinene hi loyi a nga swi amukeleki mara a ku hi mhaka ya ndlala ni ta endla leswi a hi swona hi mhaka ya ku ni ta dlawa hi ndlala ni nge koti ku xava ni nge koti ku xavisa swa antswa ni endla leswi se hambiloko mbilu ya yi nga swi lavi a ti byele ku ri mara hi mbilu ya mina xikwembu xa swi tiva ku mbilu ya mina swi lavi mara moyeni yi endla hi mhaka ya ku ni ta dlawa hi ndlala a hi swona i teke mfungo eka right hand a hi swona right hand a hi swona se mi nga teki mfungo se na mi byela ku mi endla yini loko mo sala a hi swona se mfungo lowu a wu tekiwi loko se vanhu va famba hi rapture wu tekiwa before ku fambiwa hi rapture
alright a hi vuyeleni ka lava va nge ava ku vaccine i 666 va vone swivono va vone hosi Yesu Kreste ku nga va ku ri 666 hi ndlela yini loko tshuka ku ri 666 kunene nga va ku ri 666 hi mhaka ya tlhelo ra ku loko ku ve munhu hi kunene i ta endla swin'wana leswi misava yi n'wi byelaka swona kumbe xana a va prepare vanhu ku ri tindlondzo ta vona ti kota ku tshemba mimfumo masa swi nga endleka ku ri a ko va stage xa ku prepare ku loko tlakuta ta humelela swin'wana then va lava ta implementa swin'wana swa ku yelana na swona swa ku laha misaveni mi kota ku tshemba mfumo wa n'wena mi tshemba mimfumo ya misava mi ta kota ku ya tshemba na mfumo luwa wa xivandzana loko se wu fika kumbe nga kanakani mi pfumela mfumo wa mi wu ta ni protecta va ta ni protecta va mfumo wa nhlangano wa misava image of the beast mara mi nge swi tivi mi to vona ku ri ti-organization ta vanhu leti nga na mavandla ni ti-agent misava hinkwayo leti va nga ta lava nkarhi wun'wana va mi planta ti-chip se swi va swi ri 666 hi mhaka ku swi va swi ri extension se swa ku fana swo sweleswo va nga lota mi hoxa chip byongweni bya n'wena ku ri va kota ku monitora laha mi nga koho va kota ku monitora hi ti-Wi-Fi system va kota ku controla byongo bya n'wehe va ta va tise ti-benefit ta swo va loko ku endla sweswo ka vanhu hinkwavo emisaveni hi ta hunguta ni corruption ma swi vona masi tanihileswi a ku suspectiwa van'wana va hi komba timagnete ti fa tidamarhelo va ku va hoxe coronavirus magnete ya damarhelo swa ti-mixed information ma yi vona masi se swi nga endleka ku ri 666 mari yi ri preparation ya yona so a ni swi tivi ku a va ku 666 hikwalaho ka yini swi nga endleka ku ri yona swi nga endleka ku ri yona a ni va vuli leswo sweleswo mara hi hina lava ya hanya ni va lava nga tlhava ti-vaccine va tele lava hanyaka ma swi vona ni varhamba va xikwembu so mara 666 is a spiritual thing so mara yi na swilo swa ku tala leswi nga part and parcel ya ti-aspect ta 666 so loko swi nga endleka ku ri yona ku swi nga endla yi ri part of the broader spectrum of the operative ya yona the picture ya yona the bigger thing ya swona swo sweleswo varhandziwa va xikwembu so swa ku njhani a ni swi tivi mara ku va misava leyi hinkwayo va ringeta ku mi manipulata mi nga pfumeli ku manipulatiwa hamba ka fiwa laha kun'wana swantswa mi fa kun'wana swantswa mi nga dyi swakudya mi nga rivali ku ri va te a va ringeta ku lota sivasiva vanhu va nga ha kumi mintirho ni sweswi va ha lava ti-vaccine certificate a mi swi tivi emintirhweni loko mi lava ntirho lomu nga ri na vaccine certificate a va mi nyiki ntirho tikhampani tin'wanyana ku va mi travela hinkwaswo ku xava ni ku xavisa a swi ri na ti-element teteleto so swi nga endleka ku ri yo 666 hi mhaka the buy and sell conditions ma vona kambe loko xilo mi fanele mi xi endla hambiloko xi nga ri xi tikomba a xi spiritual loko mi endlisa swilo ku nge xavi mi xi analyze mi va very careful mara laha ku vulavuriwa hi religion se swi nga endleka ku ri yona then yo va yi ri ka early stage and munhu wa teka the mark of the beast sweswi va ko vanhu lava nga teka mark of the beast va nga fa khale i vanhu lava nga fungiwa hi satana va ko ri vanhu lava nga fungiwa hi xikwembu va nga le ku hanyeni van'wana va file se mark of the beast a yi sungulela ka period ya 36 months mi swi tiva ku munhu a nga yi teka before that period hambileswi ka ha taku maxangu man'wana already maxangu ya kona ni vana va xikwembu va le ku hluphekeni ku tlula vanhu lava nga riki va ka xikwembu hi mhaka yini ni already swi koho sweswi vana va xikwembu va ku tala va na mavabyi ni vusiwana a va kumi mintirho a va kumi tithendara ni swilo swa ku tala hi mhaka ku swilo swa ku tala misaveni swi lava ku swi endla hi ku bribe ni vukungundzwana and then va kumeka va ku hluphekeni hikwalaho ka ku tirhela kreste so hi yo tribulation u le ku hluphekeni munhu a ri kaya a ri xihundleni a nga voni hi munhu and wo twa ku wo hlupheka just so a ngo hlupheka so mara so i tribulation of the saints hi yo tribulation hi koho sweswi vulavulaka ku tribulation and xikwembu xa yi pfumelela ku endlela ku nyika nkhuvulo wa ndzilo tribulation bela is part of the baptism mara ka ha ri na great tribulation ma vona great tribulation after rapture i great tribulation of the saints lava nga ta va sele va ta hlupheka swinene se va boheleriwa ku teka mark of the beast se loko xikwembu xi pfumela ku hlupheka ku ta vuton'wini bya n'wena ku nga mi hundzuli xo tisa ku hlupheka moka ku tlula kolomo that's why before ku hlupheka ku ta khongelani mi fasta n'webini mi ti disciplina mi ti dyondzisa minhlupheko ya xikwembu mi hluphekela xikwembu i long suffering ya xikwembu leyi mi yi creataku yi nga muhandzu wa molokwatsi ma mi swi tivi
fasting kuva munhu atiteka tipanicha fasta khongela I long suffering is a fruit of the Holy Spirit. Mohandle long suffering mohandle wa molokotsi my creator, my producer, it's fasting. That's khongela. That's why me twa Bibele ku hlupheka nkarhi wo leha ku ku tiyisela ni ku hlupheka. N'wana wa Xikwembu wa hlupheka. I tshama ri khongeleni a fasta a hlaya Bibele a ringeta ku endla swilo swa Xikwembu nkarhi hinkwayo. A nga kumi ku rhula moyeni wa yena hi mhaka ku va a vona vubihi misaveni. A nga kumi ku rhula hi vudyoho. A nga kumi ku rhula hi vubihi lebyi nga ta misava. A nga kumi ku rhula loko titwa nga va nga yimangi kahle ni Xikwembu. I tshama a hlupheka moya wa yena hlupheka ku noni fanele heta ni hetisisa ku rhandza ka Xikwembu hinkwako ni hetiseka ni va perfect. Ni nga vi na nandzu ni nga koloti munhu a ni kolote vanhu rirhandzu ntsena misaveni. Amen. Amen. Long suffering swesweleswo swi produciwa ku hi n'wana wa Xikwembu. Se loko mi endla swilo swo karhi hala mi endla swilo swo karhi hala mi swi languta leswi nga ta mi humesa tintswalo ta Xikwembu mi swi tiva ku ri I mfungho wa xivandzana a hi xitempe xinene va nga ta va xikhomile loko tisa mombo hi ba xigandlo la mombeni hi ku ga hi lavokweni loko mo swi imagina tani mi ta phazamiseka swinene ngopfu loko swi nga endleka va ta na xo xitempe kunene hayi va ta na xokolo ta bayisisa n'wena va ta na xitempa ku yalo mi nga bangi xitempe lexi mi nge xavi kasi Satana lo ta mi bayisisa ku ri n'wina mi avoida xitempe lexiya mara kuve mi teke xitempe xa mihleketo mi le ku sapoteni ka swilo swa wrong mi teke xitempe vokweni mihleketweni mi ku amukeli ka tidyondzo ta ku hambo mi nge swi voni swa tumbetiwa phela mi va mi ri xinyamini loko mi teka mark of the beast a mi yi teki karhi mi yi vona a nga kona a nga ta teka mark of the beast a swi tiva ku leyi yo mark of the beast a nga kona na byona. That's why I'm fucking prepare hi ku loko mi yi tiva ku mark of the beast I yini hi rito ra Xikwembu swi vula ku Xikwembu xi mi hlawurile and loko mi kota ku twa ni ku twisisa message lowu a hi mina ni mi nyika nhlavutelo I Xikwembu xi mi nyika nhlavutelo wa swona ku ri mi kota ku swi twisisa I Kreste a mi pfulaka matihlo a mi endlaka leswaku mi vona mi tlhela mi vonisisa a mi endlaka leswaku mi twa mi tlhela mi twisisa xihundla xa Xikwembu ku mi ta kota ku pona I mean Kreste. Se va nga ta ni xigandlo lexiya va nga ta ni ti-microchip and a ni ri mi teka ti-microchip na toho ti-vaccine teti leti va nga ta na tole ndzhaku ku mi karhi mi swi endla karhi va ta na swo karhi va phijapija mihleketo munhu a hetelela a tikuma a yi tekele mark of the beast mara a hleketa ku a nga yi tekanga a ku no comply ku va religion ya misava Xikwembu xi swi twisisa va ri khongela swona ma yi vona misava. And that no man might buy or sell, save he that hath the mark or the name of the beast, or the number of his name. Maiwa? The mark, the name of the beast, or the number of his name. Se mfaka mi kota ku tiva masangu sweswi na kuna the mark, kuna mfungho wa xivandlana. Ini mfungho wa xivandlana? Iko mna mfungu we moya wa yena vito ra ri surule bukwini ya vutomi tsariwe bukwini ya rifu u kume mfungu wa xivandlana axa the name of the beast I vito ra Satana the mark of the name of the beast u ri kuma njhani vito ra Satana hi ri kuma njhani vito ra Kreste ani na vito ra Xikwembu na hina mfungo wa Xikwembu se ku na nomboro ku na kambe ya vito ra Satana aisha the name the mark the number oh vito ra Xivandlana vito ra Satana. That's why mbona va thetela tikereke mavito vanhu va fanele va teka vito ra Satana kumbe ni bilo nga kereke yo karhi karhi mi tsarisa ni bilo nga vito ra karhi karhi mi le ku teka ni mavito ya Satana. That's why Bibele ku vito ra kereke tlulweni misaveni I Yesu Kreste ka va Efeso chapter 3 verse 14 na 15
yi ri Jesus Christ i vito ra kereke na ndyangu wa Xikwembu etilweni emisaveni. Vito ra Xikwembu mani i Jesus. Se mina vito ra Xikwembu ndzeni ka n'we mina Jesus ene mi famba hi rona. Se vito ra xivandzana yi vito ra xivandzana ra tirhisa ti-title ta Xikwembu nkarhi wun'wana. Name of the Father, Son, the Holy Spirit. Mara va nga tirhisi the real name Jesus Christ. Kumbe va tirhisa a vito which is not on the covenant, the Jehovah. Vana va nge Jehovah Witnesses. Still, Satana wa va phija ku va nga teki vito ra Xikwembu. And Jehovah a vito ra Satana, mara vito ra Xikwembu leri nga ri part of the covenant. Swi endla ku ri vanhu va teka nomboro. Tela munhu a ku ni mu-Catholic ni mu-yini ni mu-ZCC ni mu-Assemblies ni mu-Full Gospel. A nga ha teki vito ra Xikwembu swi hetelela swi hundzuka vito leri nga ta va ri wela hala ka Satana. Loko ri ri vito ra kahle, mavito ya kahle ya ku saseka. Ivi yewe endla ni famba hi vito ra kereke, a nga fambi hi vito ra Xikwembu, a nga fambi hi Bibele. Ni Bibele ri famba hi vito ra Yesu. Hayi ni mu-Catholic, ni mu-Kreste. Munhu fanga a va mu-Kreste, a va mu-Jesus. In fact, we are the Jesuses. Van'wana va ta ku hayi vito rero original ra xiheberi i Yeshua. Kumbe Yeshua. Sulungeli, we are the Yeshuas. We are the Yeshuas. Jesuses, Yeshuas. Hi va Yesu, hi va Kreste, hayi swona. Hi va ka Jesus. Se vito leri fanga hi ri namarhela le ra Xikwembu. Se ku na mavito ya ku tala lawa Satana nga ma endla ni muyinini. Leswi hinkwaswo hundzuka vito ra Satana. Ni mukhari ra ku sungula lerikulu ra ku ra Roman Catholic Church ra ku blasphema rito ra Xikwembu, ra ku delela rito ra Xikwembu. Alright, vito ra xivandzana ne se mas-6. Number 2 i yini? That's why mbona ku huma 3 dirty spirits swa ha representa swona sweleswo. Vito the mark, the name or the number of his name. So kuna nomboro ya vito ra yena. Nomboro ya vito ra yena i 666. Loko mi teka mi tsala hi ti Roman figures 66 mi hlanganise. Mata ku huma se mi hlaya hi xitariya. Rito leri nga Vicarious Field Day. Masako marito hala tsariwa ku Vicarious Field Day ya kumeka kwe. A ya tsariwa ka crown ya Pope. Antuku ya tsariwile sweswi khale a tsariwa ka crown ya Pope. Loko lexi a xi mbala na ku ne xitulweni xa ye a swi tsariwile. Lomi xi yisa hi xirho. And then marito lawa masako swi vula yini loko mi swi translate hi Xitsonga? Swi vula ku ri matshan'wini ya n'wana wa Xikwembu, hi Xinghezi, in state or in the place of the Son of God. Hi ndlela n'wana o ri yehe u le ka position ya Kreste, man system liya ya vurhangeri bya Pope ya Roma yi teke position ya Kreste. Na i nomboro ya vito ra Satana. Aso nomboro ya vito ra Satana i meaning ya that 666. Or the number of the beast, kumbe munhu a teka a number directly. A na ma mfumo Satana ku fumiwile already ne. Munhu a fungiwa hi lowo u tiva ntiyiso. Mara a fungiwa still ne. Hi mhaka u teka the mark of the beast mara a rejecta ntiyiso. Lowu wa vumbirhi wo endla yini? Wa ku teka i mark wa ku teka vito. I ku munhu a endla yini? Still associate ni swilo swi nga fambelana na rito ra Xikwembu na mavito ya tikereke. U teka the name of the beast. Xa vunharhu, the number of his name. Swi nga endleka nga ngheni kereke mara sweswi va n'wi byelaka swo ku ri va comply swa Vusatana i famba na swona. Se ku na lava nghenaka kereke, ku na lava nga ngheneki kereke, ku na lava nghenaka kereke ya mavunwa hi swona. Ku na lava pijapijiwaka i three wa ti-groups nyana ta vanhu. But you take either one of the three. So it's a threefold ministry. I mean mystery. It's a threefold mystery. I xihundla lexi nga na vunharhu la ka xona. Vunharhu lebyi hinkwabyo yini? I
dirty spirits. My word, I must think with the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit is Jesus. That's why no kobola banga kobola sona kanyeki. Mara ngwana wa xikwembu lo anga hlangana na swilo leswi a swi practice anga swi tivi loko a kuma message lo u ta lunghisa titela hinkwaswo loko va nga khuvuriwanga swona u ta lunghisa nkhuvo loko kereke ya yi fambe hi ntiyiso u ta tshiketa a nghena kereke leyi nga ta famba hi ntiyiso lowu heleleke se leswi fanele mi swi endla mi fellowship ni vanhu lava nga ta famba hi ntiyiso lowu heleleke mantswa varhandza va xikwembu ni loko mo sala mari leswi swi endleni ni sweswi mali mo sala swi nge olovi ku mi kota ku fellowship se na gimeta no ta mi nyika tipoint tin'wana ta nkoka ti fambelanaka na topic leyi. To summarize, knowing what to do if you miss the rapture, ku va mi tiva ku mi ta endla yini loko mo ka mi nga ngheni ka rapture. Gather with the saints who will be left behind. Hlangana na lava nga ta va sele swin'we va ku pfumela swa n'wi swa Kreste. Mara mi swi twa ku van'wana va ta pretenda mi kuma ku va lava ku ta mi khoma va mi yisa leyi mi ya jele kumbe mi ya dlayiwa hi mhaka ku n'waya a mi lava ku teka mfungho wa xivandzana. Va ta va ri karhi va eliminate vanhu lava va nga ta ku ya hi vona loko va nga comply hi swilo leswi va danger to the world. Va lava ku ta eliminate tinyimpi na crime hinkwayo hikuva va forma this state. So loko u nga comply va ta ku dlaya kumbe va ku yisa jele hi ndlela yeliya. Forget completely about shelter and food. Number 2, ne? Rivala yini hi ku u ta tlela kwini u ta dya yini loko wa ha hleketa hi swilo leswo sale ka rapture u ta za u teka mfungho wa xivandla lowu u nga endli leswi ni vulaka swona. Keep on praying until you lose consciousness. Khongelani mi za mi titivala kunene mi nga ha koti nchumu mi nga ha twi na pain. Mani twa leswi swi nga endleka matoko swi mi tekela nkarhi wo tani kwini swi nga mi tekela 3 months ma ha khongela mi nga swi lose consciousness ene mi nge ti dlayi i xidyogo a yi vona ne a ni va ta ka va mi dinaya swakudya mi nga xavi mi nga xavisi nombeni mi rivala hi swona mi namba mi rivala mi sungula ku khongela xikwembu xi ta mi pfuna mara ku ta nga na molokwetsini mi ta va mi fana ni munhu loyi a nga le ka old testament mara ku va ka old testament ku njhani a nga ri na molokwetsini a ku tika mi hleketa kwa ku olova ma navela ku hanya ka old testament a ku tika ngopfu mi twa ku nandzika sweswi. Number 4, do not attempt to feed your body or to indulge in any pleasure or comfort because it will only worsen your situation. Mire ku ntweni varhandza va xikwembu mi nga ringeti ku ti fida mi dya swakudya ma ha ringeta ku lo ta ti olovisela vutomi mi ti nyika comfort so swi nga ta mi endla ku ri mi faila ni kwalaho because mi fanele mi ti prepare ku fa mi fanele mi ti prepare ku fa ma ha ti prepare ku nge hi olovi nchumu. Anything will only get worse. The best thing you can do is to fast like Jesus loko mo sala ka rapture. Fana Adam na Eva loko va wile va fasta 8 days na ngo fastani mi namba mi fasta ni mi byela sweswi famba mi ya fasta 90 days mi namba mi tshiketa hinkwaswo mi fasta mi tshama ndhawini yo karhi mi khongela mi fasta mi za mi fa kunene. It's the best thing you can do because pain leyi taku na torture sweswi va nga ta mi endla swona it's better va mi kuma mi ri unconscious mi nga ha kotini ku cinca mihleketa va kuma ku a ma ha kotini ku vulavula va fika va mi hetisa kunene than ku va mi kuma mi xurhe so mi ri active va fika va tsemelela tindleve leti ni mavoko laha 1 by 1 va ku a hi ala n'wi ale Kreste n'wi ale se hi mhaka ya ku mi ta va mi ri ka xiyimo xele xa ku mi healthy mi conscious ngopfu. Your consciousness ni ku mi ta va mi ri ka xiyimo xa ku mi twa ku nandzika mi nga trainanga miri wa n'we ku hlupheka pain ya n'we yi ta va yi ri kulu mara loko va mi kuma mi ri ku hluphekeni kumbe va mi kuma mi ri ka 10 days fasting ma dyi nchumu mi nga nwangi nchumu kumbe mi ri ka siku ra vu 15
va fika va khoma mi ta ku endlani ku rhandza ka n'we swi ta mi olovela nyana swintsongo nyana swi ta olova mara pheni mi ta yi twa va dlaya va hetisa a ni ti ku ma ni twisisa na leswi endlaku munhu a kota ku tiyisela maxangu hi loko a khongela swinene a tlha fasta ma ni twana that's why ni ku the moment mi swi tiva ku ni sele ka rapture n'we mi va mi ti prepare fasting hambiloko ku nga ri na molo kwetsini mi ku xikwembu endla ndlela ni pfuna mi fa mi ri ku khongeleni xikwembu loko mi fange mi ya baku ni nyoka mi nga ha chavi hi ku anyway mi ta fa futhi mi to yi cancel ku mi buy poison hamo hlangana na lexiya va ri yini lexiya xa black mamba kumbe green mamba yi cancel loko yo mi jovota nyana because for the next hour mi ta va mi file mi nga ha chavi nchumu mona ti nyikela na fana hanya I don't care the only thing you can do is to still do what you have failed to do eka nkarhi lowu sweswi antikumani to varhandzi va xikwembu leswi mi nga ta mi fele ku swi endla mi fake mi swi endla 7 times more 7 times more loko va mi khongela awara mi khongela 7 hours per day mi nga yimi non-stop kumbe xana mi ta swi endla 70 times more and still mi ta swi endla ka ngani mi fake mi khongela swinene mi za mi hela matimba forget about everything rivalani hi family ya n'wehe va nge mi pfuni nchumu va nge mi sirheleli ka antikreste leswi mi nga ta endla i ku mi encourage van'wani mi teka message lowu mi va xerhela loko mo va mi ri na wo somewhere ka tape mi to wu teka mi wu yingisela wu ta mi khongotela mi tiyisela hi ta va hi fambile hi mi siyile ka rapture loko mo fasta mi khongela xikhongelo xa nkani xa ku fana ni xa Adam na Eva loko va fasta 80 days va nghene lwandle va za va nyengiwa hi xikwembu ku ri va dya xi va nyika swakudya xikwembu xi va nyika ti-fruits va ala va chava va kumbexana va ta va dyohile nakambe loko vo dya va chava loko dya swakudya va fasta va khongela va rilela xikwembu va lava restoration ya body fasta 8 days xikwembu xi ku mi ta fana mi fa sweswi teka swakudya va tshama bakweni satana xi ta fika xi humelela xi va hisa miri lowu hi ndzilo va tumbele bakweni va rile ngopfu xi ta xi humelela hi xivumbeko xa serpent xa nyoka leyikulu xi khoma Eva xi ba xi n'wi fayansa laha hansi a nga fi ku fayeka na nhloko xikwembu xi teka nhloko leya xi ta xi yi hlanganyisela yi va nhloko nakambe a nga fi xi nga pfumeli ku va fa xi ala rifu xikwembu a u bohe ngopfu sa Adamu na Eva na nsati wa va biwa va baleka le ndlwini ya vo ya bakwa xi fika xi hoxa ndzilo laha mbhovweni wa bakwa yi va tshwepudla siku rin'wana satana xi ti hundzula wansati wa ku saseka xi la ku oswisa Adamu a ri hala ndzhaku ka bakwa le henhla ka role xi ya le ka yele ku xa ha n'wi tshunelela xikwembu fika xi vona ku heyi Adamu n'wananga nga xiseka xi lo ta n'wi endlisa swihoxo a xi lo ta n'wi tswarisa vana va madimoni va le hansi ka lwandle hi loko xikwembu xi humelela loko xikwembu xi humelela masoka xi humelela xi ri njhani a ku humela hosi Yesu a mi swi tiva ku hosi Yesu Kreste is the image of God phela xifaniso ya loko xikwembu xi humela hi image yele Yesu Kreste a humelela Yesu a humelela kwale ntangeni wa Edeni a ku Satana ti vonakarise a huma ni ku biha ka yena ku gwanya ni drovele ra miri wa ya nga mbalanga ku i drovo ra xihadyana xin'wana xa le nhoveni xa reptile xa ku fana na nkwahle kumbe nkolombiyana ku biha Satana wa chavisa wo ti sasekisa hi ti-apparitions le milorhweni bihe ku dlaya Satana mi swi vona xeho xa ku biha n'we se Adamu a swi ku Satana a ri ringeta ku lo ta n'wi phontisa Satana u xanise Adamu swinene Adamu u hanye 930 years bibele yi hi byeli ku ri a ri na malembe mangani loko a endla xidyoho se a yi swi tivi ku hlupheke malembe mangani se xikwembu xi n'wi byela xi ku hayi nga vileli ni ta ku ponisa ni ta ku ponisa a hi swona
mara swi nga ta ku ponisa hi siku relero u yimele loko Yesu Kreste a ta vambiwa xihambanweni hi loko miri wa Adamu na wo ponisiwa wu huma masirheni va famba va hlayisiwa tilweni. So swilo leswi varhandziwa va Xikwembu hi faneke loko mo tshuka misele me na famba ntlangu mi nga ta sala, ntlangu mi nga ta hlawula ku sala. Lava lava ku famba mi ta yingisela hinkwaswo leswi ni nga mi dyondzisa swona, mi famba hi swo varhandziwa va Xikwembu. Lava lava ku sala va ta namba va hleketa vutomi bya vona sweswi, va sungula ku ti hlupha hi ku hlaya rito ra Xikwembu, hi ku khongela, hi ti-fasting. Mi rivalela vanhu hinkwavo lava nga mi dyohela, mi nga dyisiwi mbiti hi swilo swa misava. Tshamani mi ri khongeleni, tshamani mi ri karhi mi tirhela Xikwembu. Hamoni xaniseka njhani kumbe njhani swi tika njhani, ti prepare-ni sweswi. Loko mo spenda nkarhi wa ku tala mi ti rivata hi swilo swa misava, hi ku laha misaveni un'wana ni un'wana tshama a ri busy. Ku na mintirho, ku na tidyondzo, ku na ma-business, mi tshama mi ri busy. A ni mi lo ta hlayisa dzovo leri, mi lava ku xihlayisa xi xele xi nga tafa ku xi za xi mi dlayisa moya wu za u ya tiheleni. Loko swi tika sweswi mi nga le ku swi endleni, endlani hambi karhi swi tika. Swi nga tswa mi ri la mihloti mi ri karhi mi hlayisa nawu wa Xikwembu. Mi ku Xikwembu ni pfune hosi, na swi tiva ku ri le ku ni swekeni hosi Xikwembu ni pfune ni tiyise. Na me n'wana ni fanele ku Xikwembu lesa na ha swi koti ni twele vusiwana, ni pfune ni fanele ku khongela ni twa ku vava swi tika. Fake mi tiyisela vhangeli leyi nga kona muntlha ya Sathana ya ku vafundhisi vo yima tipulpitini va sungula ku vulavula hi timali ntsena, va vulavula hi ku humelela ntsena, a va ha vulavuli hi ku hundzuka ka munhu, hi salvation, hi repentance, a va ha vulavuli. Loko a vulavula hi mfumo wa Xikwembu va vulavula hi minkateko ntsena, a yi nge pfuni munhu nchumu yo va ya ku yisa vanhu tiheleni. Ku loko se manje Sathana a fika a va nyika mintlhontlho vanhu va nga hundzuki. That's why mi kuma ku tikereke ta mukhuva holo ti tale hi vanhu lava nga na vuoswi ni vuloyi ni ku va va nga ri ni ntiyiso ni vukungundzwana hinkwavo, hi ku a va nyikiwi rito ra Xikwembu, vo tshembisiwa ku ri vo va ta fuma laha misaveni. Yele evhangeli ya Sathana ya mademoni ya antikreste leyi Sathana a chumeleke ka Matewu 4 loko a ringeta ku chumela hosi Yesu a ku loko ni khinsamela ni ta ku nyikiwa rifumo ra misava hinkwayo. Yi lota hi ximodeni, yi cincacinciwa, yi nghena tikerekeni. Evhangeli ya mademoni i tidyondzo ta mademoni, mi nga fambi hi swona. Encourage-ani vanhu ku famba rito ra Xikwembu hi ku helela. Manto varhandziwa va Xikwembu, mi nga ti hluphi loko mi sale ka rapture ku va mi fida miri wolowo. Na ta mi byela sweswi a mi fanele mi swi endla sweswi, mara mi fanele mi swi endla ngopfu. I number 4. Number 5, sooner mi ta lose consciousness, and then loko mi lose consciousness miri lowu mi nge he twi ku vava ngopfu, kumbe ku vava mi nge he ku twi kahle kahle. So swi ta va swi mi olovisela. Mari for the first that 80-90 days kumbe 40 days until ku ta va maso mangani laha mi nga ta va mi ri busy mi ri ku fasteni, mi titwa na swakudya, mi ta twa pain ngopfungopfu in the first two weeks. Miri lowu ta vava swinene, mari santswa wu vava miri mi ri khongeleni Xikwembu than karhi va mi tsemelela milenge leyi va mi xokola matihlo mi ri karhi mi twa ku vava mi rila hi ku ni moya loko tsima wu ta va wu nga ri kona. Mi hanye kahle hayi ku vava ku ta va ngopfu ku ta tlula na mpimo. Swiswantswa varhandziwa va Xikwembu, n'we hi vini mi ti panicha hi n'we hi vini mi ya mahlweni ka Xikwembu, mi namba mi panicha miri lowu mi ya mahlweni ka Xikwembu mi ya hakela. Loko mi swi lava mi nga swi sungula sweswi ni nga le ku chumayeleni. Fambani mi ya fasta ti-10 days, ti-7 days, ti-20, 30 days, 40 days loko mi swi kota. Fambani mi ya fasta mi khongela mi lava mombo wa Xikwembu, mi za loko swi kota ka Xikwembu xi humelela xi mi hlomula xi mi yisa tilweni xi mi jikisa mi vuya mi ta hi nyika vumbhoni. Hi ku na van'wani xikarhi ka hehe va nga ya tilweni va tlhela va vuya, va ya tiheleni va tlhela va vuya, va tlhela va vonetela buku ya vutomi. Because loko hi chumela rito leri ra Xikwembu ra ku hetiseka swi endla ku ri swi increase divine encounter, ku munhu a kota ku vulavula ni Xikwembu, a kota ku hlangana ni Xikwembu. Loko mi swi lava ku ya jika kwale matilweni kumbe ku ya vona hosi Yesu Kreste ku fana na mi a nga humelela ka mina, a swi hluphi. Fastani mi titwa na swakudya, mi khongela, mi hundzuka swinene, mi tlhela mi byela Xikwembu ku Xikwembu ni ta endla hinkwaswo leswi swi lavaka. Hambiloko swi vula ku ni fanekele ni fa, hambiloko swi vula ku ni fanekele ni khomiwa ni ya jele, hinkwaswo Xikwembu na amukela. Se ni ta mahlweni ka wehe hosi Xikwembu na hundzuka. I repent now God. Mi fast
mi hundzuka hi kunene mi nga sali karhi mi hazondha munhu kumbe mi havilerisa hi nchumu na wun'we mi hundzuka mi helela varhandziwa va Xikwembu na mi byela ku ri Xikwembu xi ta hlamula swikhongelo swa n'wina mi nga fastele ku mi lava vuswa ndlala leswi a Xikwembu hakanyingi nga swi hlamula because mi fasta mi ri karhi mi nga fasti hi ku twisisa ku Xikwembu xi lava yini ka n'wina fastelani ku ri mi lava ku Xikwembu xi cinca mbilu ya n'wina ku sungula fastelani ku ri mi lava ku relationship ya n'wina Xikwembu yi va perfect leswin'wana swa mavuswa ni timovha ni tiyindlo swi tata ni ti-marriage swi tata fastelani mhaka yikulukumba swinene mhaka ya ku ponisiwa ka n'wina that's why bibele ku tsakani leswi mavito ya n'wina ya nga tsariwa ebukwini ya vutomi mi nga tsaki hi loko mi hlongola madimoni ya famba mi nga tsaki hi loko madimoni ya mi yingisela fastani mi ku Xikwembu ni nyike matimba ni lava ku ta va ready ku famba ni lava ku va ready ku famba hi rapture Xikwembu ni pfuna ku nga vi na nchumu na wun'we lowu nga ta mi sivela fambani mi ya fasta mi titwa na swakudya mi khongela mi ri karhi mi hundzuka mi ri karhi mi hlaya bibele varhandziwa va Xikwembu fambani mi endla swesweleswo mi ta vona mahlori ya Xikwembu Xikwembu xi ta mi hlamula ti tshikeni loko mi fasta tshikani rivalani minandzi leyi mi yi lavaka ya misava mavuswa ni tinyama leti mi dyaka rivalani swilo leswi hinkwaswo mi ku Xikwembu cinca mbilu ya mehe helela ni endle ku ni va ni ku twisisa vhangeli ni twisisa nhlavutelo wa we Xikwembu ni twisisa rito ra we Xikwembu mi khandziya ntlhava ya ximoya ya mikhongelo a ni vuli ku mi khandziya ntlhava hi kunene loko mi swi lava mi nga yi khandziya mara a swi bohi khandziya ni ntlhava ya ximoya because the true worshippers shall worship God in truth and in spirit swa ha bohi leswaku khandziya tintlhava ta Sinai n'wina mi ta khongela Xikwembu entiyisweni le moyeni kumani ndhawu maybe a private place mi ti pfalela kona mi hambana na vanhu mi khongela hambiloko mo fasta 3 days ntsena vusiku ni nhlekani mi nga dyi hambi ko va 2 days na hafu ntsena fambani mi ya fasta mi khongela mi ku Xikwembu ti vonakarise vuton'wini bya mina Xikwembu ni prepare hosi ni twa chumayela na ndza wena a ku loko no fasta ni hundzuka hi mbilu ya mina hinkwayo ni hlaya matsalwa na endla ku rhandza ka wena ni kombela leswaku basisa mbilu ya mina ololoxa leyi ya ku homboloka u ni nyika mbilu leyintshwa u ta ni nyika hi Xikwembu ni nyike mbilu leyintshwa hosi ti vonakarise Jehovha mavandla ni nyike divine encounter ni nyike swin'wana swa matilo Xikwembu ni nyike tisayini hosi ni pfune hosi ni tiyisise leswaku ni un'wana wa varhandziwa va wena lava va hlawuleke u va tsaleke ebukwini ya vutomi Xikwembu ni twele vusiwana hosi ni rivalele Xikwembu swidyoho swa mina hinkwako la ni nga rhuketela vanhu hinkwaswo swi nga swi endla ni twele vusiwana hosi Xikwembu ni nyike vutlhari bya ku hanya vululami ku fikela emakun'wini mi khongela mi tiyisela mpela mi tiyisela masiku walawa manharhu kumbe mune kumbe ntlhanu mi ta achieve swilo leswi ni nga mi byela swona ku ri mi fanele mi swi endla loko mo tshuka mi sale ka rapture ene mi ta va mi nga khongela ngopfu hikuva loko se mi sale ka rapture xikhongelo lexi mi fanele mi xi khongela ni le bibeleni a ku kona lexi nga rhikodiwa no vona ku rhikodiwa ka tibuku tin'wana ka Adam na Eva swi ta tika swinene ku va mi xi fikelela umkuwa ka mi swi tshama mi fasta na 3 days yinene mi ta yi kota 30 days hi ku i 10 times 60 days mi ta yi kota ke hi ku 20 times 90 days i 30 times phela mi fasta 90 days i 30 times than leswi a mi fanele mi swi endlile swa 3 days ntsena mi ba 3 days fasting hambiloko a mo ba 3 days fasting kambirhi hi n'hweti kumbexana mi ba 2 days fasting kumbe 1 day fasting kan'we hi vhiki 1 day kumbe 2 days kan'we hi vhiki mara loko se nkarhi lowu fikile mi ta fanele mi khongela swinene ku leswi nga ta va swi tikisa hi swona sweswi a hi nchumu a ku tiki nchumu sweswi a ku tiki nchumu ni mavabyi a hi nchumu ni ku pfumaleka ka timali a hi nchumu a ku tiki nchumu swi ta va swi tika swinene mi ta boha ku va mi fasta mi tlhela mi khongela ku tlula ka nkarhi wa sweswi leswi swa antswa mi ti lunghisela sweswi loko mo hluleka sweswi chance ya ku mi ta swi kota leswiya yi ta va yi ri slim hambi swi ri tano mo ni mi chumela ku loko mo sala hambani mi ya endla swesweleswo mi tiyimisela mi chivirika hambani mi ya endla sweswo vamakwerhu mi ya swi endla hi ku chivirika lokukulu varhandziwa va hosi hi ku chivirika kun'wani ka ku chavisa
ta mi tekela kwala ka ma 80 to 90 days ya xikhongela na fasting. Ta mi tekela 90 days ku mi nga dyi nchumu, mi nga nwi nchumu, mi ya hundza misaveni. Van'wani va ta hundza misaveni hi 10 days, van'wani hi 7 days. Swi ya ni hi xiyimo xa n'wina mavabyi hinkwaswo ku hambanahambana ka swona. Van'wani hi 30 days mi ta va mi file, van'wani hi 40, van'wani hi 50, swi ta hambana. Lava swi duda ngopfu ka ha fanele ku miri lowu ta sungula ku dya mafurha. Loko wa ha dya mafurha mi nge fambi namuntlha, loko ya nga se hela mafurha ya nga ta teka ma 90 days ti va ta hanya. mi ta hela matimba mi tlha mi gaina matimba nakambe ku miri lowu wa ha dya mafurha. Lava ku lala mi ta hatla mi koka xipidi, lava ku lala lava hi xipidi fambile. Lava ku nyuhela mi swi tiva ku haya mi nge fambi sweswi. Loko se ku hele swakudya la khwereni ku tshwa mafurha, mi karhi mi xirinka mi hela matimba. Se ku sungula ku hela matimba, se mi sungula mi nga ha hefemuli ku olova, mi hela matimba. Se ku sungula ku pfuleka moya ku swa munyama ma ha swi voni kahle. Se mi sungula ku miri lowu ku watlela, se mi nge he koti ni ku khongela, mi ta va mi lo lakahla ndhawu yin'we. Handle ka loko Xikwembu xo mi nyika matimba ya xona ya ku nga heli nchumu, ku fana na Hosi Yesu loko a fasta a tiya ri ntlhaveni a kota ku chika after 40 days. Ma yi vona? Se swi endleni swa ha ri sweswi varhandziwa va Xikwembu. Ti-separateni mi hambana na vanhu lava nga laveki Xikwembu, vanhu lava vulavulaka swilo swa ku mi kanakanisa, vanhu lava nga tshembeki Xikwembu, vanhu lava nga tshembeki Bibele, vanhu lava nga fambeki hi ntiyiso, vanhu lava khongelaka swa vukhongeri bya ku hava. Leswi swi nga ta endla ku mi va kusuhi na vona ntsena hi loko mi ya ku va chumayeleni. Loko va nga hundzuku humani xikarhini ka vona, va ta mi endla ku mi rivateka mi nga fiki le tilweni. Leswi ni mi chumerisaka xiswoho varhandziwa va Xikwembu, ni lava nga ta yingisela tape leyi kumbe video leyi, ni lava nga ta yingisela leswi, loko vo swi yingisela before rapture va sala va ta va lo ti endla. Ni vulavule swilo swa ku tala leswi endlaka vanhu va huma tintswaleni ta Xikwembu. TV yi tekeni mi yi tsema vuton'wini bya n'wina. Loko kumbexana mi vona mahungu ntsena, kumbexana mi yi susa mi yi lahla, kumbexana a tiku mi ta endlani hi yona, yi nga ha vi kona. Mi ta wisa ni ku hakela DSTV ya xona, mi ta save ni mali. Ma swi vona musi mi spenda nkarhi mi ri ku khongeleni ndlwini. Sweswo swa tika, na mina swa ni tikela ni ri karhi ni ri muchumayeli. Swa tika sweswo mara swilo leswi ni mi byela ku ri swi ta mi pfuna swinene. Ku na vanhu lava nga ta misa tilo hi mhaka thelevhixini, a mi yi tiva mhaka leyi. Ku na vanhu lava nga ta misa rapture hi mhaka phone, smartphone. Loko ku na vanhu lava nga ta kombisiwa ku loko a wu nga lo vona TV a wu ta va nga yangi tiheleni. Ni sweswi ku na vanhu lava nga le tiheleni hi mhaka TV ni hi mhaka phone. Ku na vanhu lava nga le tiheleni hi mhaka vanghana, ku na vanhu lava nga le tiheleni hi mhaka maxaka, ku na vanhu lava nga le tiheleni hi mhaka khwiri leri hi ndlala, ku na vanhu lava nga le tiheleni hi mhaka mintirho leyi va nga yi teka, ku na vanhu lava nga le tiheleni hi swilo swa ku tala swa ku hambanahambana. Van'wani tiheleni hi mhaka vafundhisi va mavunwa lava va nga va rhandza ngopfu, va va rhandza ku tlula Xikwembu. Languta rito ra Xikwembu. That's why ni mi byela minkarhi hinkwayo ni ku loko mo twa ni chumela swin'wana swi nga ri kona bibeleni, ni vutiseni mi ni kombela leswaku ni swi kombisa hi Bibele. Ni nge kwati, ni to kombisa ku ri hi leswi la Bibeleni. Loko mo vona swin'wana hi vutomi bya mina mi twa swi soleka, ni vhakacheleni mi ku nandza wa Xikwembu, hayi leswi nga ku a wu endli swona, ni ta pfula Bibeleni ti sirhelela hi yona loko ve ku na matsalo ya ku ni sirhelela. Nsati wa me va swi tiva, loko tshuka ku va ni mhaka yin'wana hi fanekele hi debate ha yo, va ri n'we papa mi tisirhelela hi Bibele. Ni ku a mi lava ni tisirhelela hi yini? Ni fanekele ni tisirhelela hi Bibele. Siku rin'wana va ni khomekete va ri na mhani Chauke, na vo va vulavula ni ku hi vanhu lava vulavula ku fana. Se loko va ni hleva va pfa va ni hleva, va ku u vula na vo mhani Chauke va ri vambirhi, va ku mari mi tisirhelela hi Bibele. Ni ku a mi lava ni tisirhelela hi yini? Ku ri ni mhaka yin'wana a va vulavula hi yona, va lava ku mehe ni hlamula, ni hlamula. Ni ku a mi lava ni tisirhelela hi Kurani, a mi lava ni tisirhelela hi Torah, a mi lava ni tisirhelela hi yini? Hi mavoni a ni Bibele ntiyiso, va ni tisirhelela hi yona. Ni fanele ni pfula matsalo ni kombisa timhaka leti n'we ti mi hluphaku, mi lava ku ni mi hlamula ka tona. Ene n'we mi lava u ta ni hehla. Ni ku sana ni chavi phela mi ku hehliwa, me a ni chavi ku sandriwa,
me a ni chavi ku kanetiwa na me na kaneta hi ku kaneta mi nge kaneti na mina me ni vona va ni kaneta va tlhava ni rhuketela hala ka Facebook na me ni tlhela ni va kaneta ma swi vona kasi a ni swi koti ku kaneta me u vutisa nsati wa me va swi tiva mani mixwana ku hi debate hayi loko mi fane mi hlaya bibele hinkwayo mi yi heta mi ta debate lomo debate mi nga hlayangi na tirhisa yona ta tisirhelela hi yona mi debate ni vanhu hinkwavo mi debate ni tifilosofa lava nga dyondza va kuma ti-degree ta tifilosofi ti-PhD ta tifilosofi ti-scientist vafundhisi ni va mavunwa va ku tala vafundhisi va mavunwa ni ku hayi kom tanana hi debateni debate hi va nghenisa ni debate ni va karharisa mina va hlava swonga tshama hlangane munhu wa ku debate ku fana ka karhala mo n'wi rhuketela nga heli matimba va ni rhuketela ni ti-gate ni rhuketela ni rhuketeriwa ni vitiwa ni xiphunta tlha swi nga ni endli nchumu se n'we loko mufundhisi wa n'we a vitiwa xiphunta n'we va fanekele va mi vita yini a ni mi ta va mi treatiwe ku fana na mufundhisi wa n'wena mi nga chavi ku vitiwa xiphunta hi ku na mufundhisi wa n'we va n'wi vite khale xiphunta ka Facebook ma swi vona loko vo ni ba swi na mhaka a ni chavi ku biwa ni ku rhuketeriwa a ni chavi na hosi Yesu Kreste va n'wi rhuketerile va n'wi delela na me a ni chavi ku endliwa leswi Yesu Kreste a nga endliwa swona na n'we mi fanele mi nga chavi loko mo sala ka rapture mi fanele mi endla leswi hosi Yesu Kreste a nga endla swo xihambanweni ku mi ta va mi rejecte rifu ra hosi Yesu Kreste mhamba liya mi fanele mi humesa hi ngati ya n'we vini that's why mi twa ni mi byela swilo leswi ni nga le ku mi byeleni swona hi ku n'we mi fanele mi va na trick ya ku hlula Satan ya xikhongelo amen trick ya Satan ya ku hlula Satan ya xikhongelo ne number 6 swi ta va better ku va mi fa mi ri ku fasteni mi ri ku khongeleni ku tlula ku fa mi ri ni matimba ma ha ringeta ku hlayisa emuzimba lowa n'wina miri lowa ku mi disappoint wa ku oswisa loko mo sungula sweswi mi fasta mi ya nghena sweswi mi swi nge olovi swi ta tika ku dlaya mi ya fasta 3 days ni tikhemikhali ni tipoison leti nga tala laha mirini ta huma ngopfungopfu ba dry swa humetela swa ku tala ni mavabyi ya ku tala ya famba laha mirini mi fasta mi ku day 1 day 2 day 3 mi nga dyi nchumu mi nga nwi nchumu mi tiyisela mi ku xikwembu cinca mbilu ya mehe nyike matimba are you ready for the challenge a ku vuli va ku tala are you ready for the challenge swi lava ya fasta swi lava ya khongela swi lava ya ti-prepare hi ti-preparela rapture ta endleka ku nga ri khale mi ta yi vona ku nga ri khale ka fambiwa the countdown yi sungurile the countdown has begun ma yi vona endure until you die number 7 or the antichrist kill you tiyiselani mi za mi fa kumbe antichrist mi dlaya nkarhi n'wana mi ta ku ma ha ku fasteni xikwembu xi mi teka xi humesa moya n'we xi mi thuxa mi famba mi ya tilweni ma swi vona musi a ni mi ta mi sale ka rapture n'wana wa xikwembu a nga chavi rifu loko mi hleketa ku nghena ka fasting varhandziwa va xikwembu hambi ko va sweswi mi nga sala ka rapture mi nga languti shape ya miri ku shape ya mehe ku saseka ka mehe ku ta famba ni ta fa na mavabyi eka namba ya ni hetisa mi nga languti sweswo fastani loko mi fa mi ta tilweni ku na mfundhisi wun'wana a nga tshama fasta va ku a yi fasteni 40 days a fa ntlhaveni se ku nandzika ngopfu ku nangele ngopfu hambileswi nga twa van'wana karhi va n'wi sola va ku a ringeta ku vona yesu a ringeta yini i vanhu va ku va nga twisisi ku rhandza ka xikwembu sweswi hi swi endlaka loko hi tirhela xikwembu hi va hi nga ri na garanti ku hi ta fika hi biwa loko ni chumela vhangeli va ni nga ri na garanti ku ta fika ni biwa ni dlayiwa kumbe ni ta succeda kwala ni ya koho ku chumeleni a hi swona swi nga endleka va fika va ni ba swi nga endleka va ni dlaya hi famba hi moya a hi fambi hi mihleketo ya hina ku mihleketo yi imagina ku ri hala va ta ni ba hala va ta ni dlaya nghena u ya chumela vhangeli a wu chumela ko vhangeli u nga chavi nchumu u nga chavi munhu
nga chavi rifu nga chavi mavabyi nga chavi vusuwana nga chavi ku hlekiwa Xikwembu xi ta mi ponisa swinene ngopfu Xikwembu xi ta mi ponisa xi ta mi ponisa until nkarhi wa n'wana wa ku famba wu fika ya sungula ti-fasting ta aggressive swinene I know we will be fasting every week 2 days teteleto but ya sungula ti-fasting ta aggressive and lava nga yingisela this tape kumbe this video a va swi tivi a va sungula ti-fasting famba mi ya fasta mi khongela mi hlaya bibele mi famba hi rito ra Xikwembu sweswi ri nga xiswona bibeleni mi nga fambi mi ya cincacinca bibele mi ku mi tlakisa tikereke ni vafundhisi va n'wina tlakisani Xikwembu ntsena yeleyi preparation in case you are left behind loko hi famba hi rapture the same preparation mi nga yi tirhisa so leyi mi nga ta yi tirhisa ya ku va hi prepare ku famba hi rapture yi easy it's very light it's easy endlani yona mi avoida liya ya ku sala ka rapture amen